Samoa lo watu mbele tau pa ia mawhai kata ale nei li kine moli atuai mo ngā lofa o le fionga ia sapea pe stata ma le langi le uro ia li i au Hamilton la vea whaamanuia atuai le ke visi masi ma le tau sanafo au auna pa ia le atua i soko se fata whai tauranga le fionga i le au malu le malo ma le masiofo fionga i le li pāle mia ma le whalatua le pa ia mawaluma le kāpeneta ma le pāle neni o Samoa o a inga le o wau me mai le sunga i le saunulua to ato si mali atua ma sa mali atua le tako inga na yo mato matua pereina tanga loa matua le talo rapea se loa li sonu ma le uwa ia li i whapani le uso matua whawhini ia manu ia tele le kerisi masi ma le tau sanfo soifua rauto o auna se yuli awai Albert Kabea Soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa ya sa taitasi, wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Tātou mafuta le a matanga le nei vai o sa fou, ia o talamasani talatau longo mai do tātou utino. O le au fai sao whanga umo i le whalaputonga o le whaputunga tupe le lumana i manui o tangata po le nupi wha. Whapere lau tere o le atunu e le o toi aini sao whanga. E manuia i le polo kalame le insiua o tonga fitinga whafoma i e le whalaputonga tu maoti alo tātou malo. O le amata whaalawi lo ai o le fuafuanga e peona mai a pasia le tū la fono e whaatino ai. Na whaelo ai e le te fono o le komiti whaatonu o le nupi wha. Masui o le komiti o lea por kalame vaenga ese o lo te pena i ai. A o le tu inatu se latu li poti le kāpeneta mo se whaai unga. Whaalia le sunga wapali i pānoa tawita moala. O le te fono o le komiti whaatonu o le nupi wha. O le tausanga i luafe ma le lima na pasi ai le tu la fono. E le pāle mene whaatino ai le insiua. O tonga fitinga whaafo mai. Peita i le i whaatino ina lava. Ma ua tusai nei o le lua se fulu tausanga. E se fe au lea au mai e lea tua mole. A tō whafonga mai te tātou talatoanga leas. E se le o manatu malangona la tō te langolango ina. O te le manao e avea ni tūlanga whaapolo kiki. E ufi ai se me lei. E pūlea le tangata i e lona manatu malangona. Ai a sao le matau. E moni ale mea moni. La utala lea, le luas futau sanga. O te le man, o te le ilo pe ma fua se a. Ai o te le tua ina fo le whainga malo. O officials. O la tau sa iei le teimina na o lesi. E wha tupu manatu. Ia la utali atu le male nganga wha alo alo. Nei te o tau i sesitu. Ia ele ai o officials. La tau sa te tau o na wha tupu manatu ma whautua ina le kāpeneta ma le malo. O tau na le man whaati. O le ale tau o le skim le, a wa le o le skim ar malo le a veitanga te whapo.
o le tāua o le scheme lea. A whai o lea le a reinsure. E le whai le reinsurance. A whai e 2% o le population e la kama. E te tiro le wha se funu afe tangata a wha maonia i lalo suenga a fo mai wha pitoa wa te tau na ave i whafo. Ave. E le tau toe wha whainga tā o na whai. O le alawa le whainga e le kapeneta o le a whai ai. O le a whape o le a au mai le whape mai le kapeneta i no approve. I'm just saying. A whape mai le kapeneta. A matu la ia i le committee. La tau te whaia le tonu o e o le a ave i whafo. E le to e whaia le scheme le wai. E se fulu ono miliona la no fo i tā la fuai. Ona o ngase na ave. Ai le a tose se lau. O tangata, pena le valsulu lima e pea. Taumata, ona o lea, e lei sila le lei, pe o lea le awala e whaaftau ngō fie ai, lea venga i whafu. Mea nā lea e na loto tele i le mata upu nei. Awa pea e avesesi i whafo, ai le, fo le whapea maia le reinsurance. E le mwhaila langa ua matua tele. Preconditions na e cover la ski. Nanga le lava tupe. Ona va tule fa fitai. O le la so soani ile tato ski. Le si va ngata o le te mo wa ti forsa. O le nga lu le pi fama ACC o ACC le si va ngade le le tupe fo le o lo tala o le levi fo le to. That's right. O fa te ingala mo esa to tongi tupe le levi le. La ua uma wale toi whainga ruenga. Ale ai. Ta te tia la tutupe. Ai a whaina e mai lalo skimde e te unga se misa. Io le la toi whaunga pe la tutupe. O tonga fitinga ia i nei le primary. Kia le vai fo mai. Ma le fare mai pe a tau fio. E fund uma ele lupi fa. Ia ona tongi mai leo tupe tangata leo nupi fa. Ona halua ilea. O tonga fitinga uma te tonu o Samoa. E fund uma le nupi fa. Sa fai sa whanga. Whaatasi e matangata e voluntary. E o mai te tonu o le scheme. Aole a fo ni mele si me. ACC. O i lea ua manatu ai le kapenete. Manatu ai le committee. O le fautuanga le komiti le na ave le kapeneta. O lea e whauma nei ina ua watu le tatou whilo inga le. O le mātou fautuanga. O mai le ACC. Ma lato ngase la e tupu i le injury. Au mai uma ilalo i. Ilalo o le overseas treatment. Au mai ma le tupe ale malo le safalo. Ona whai ai lea. O le scheme. Amatu malesi tupele to toe atu. Waile uma le tupele mau ele au fai saufanga. E fai ai i a tonga fitinga i to tono le atunu. E to toe le tupe. Ona ave lolea. E whaatino ai. Ngase fafu. O le matou mea fai le komiti. O le fai o le reinsurance. Ina ia la ititi le tupe. E lo pena se fitu valu miliona e alu i le reinsure inga o tangata e fa se furuafe o tupe ia la moma o le fautuaina i le kapeneta e valu miliona e au mai ele ACC i totonu o le overseas treatment e la vea ila le mele te sauno e watasi ma le tasi paseni e fanda i le overseas treatment au mai male sao le malo which is o le mal chilo o mea umane e subject ile approval ale kapeneta. O tangata whaisao whanga umale lupi whai wha malo sia, pe compulsory o na tu inatu ni vaenga o latu sao whanga tupe, i le polokalame. Ai ma whai fo i sui whaisao whanga, o na tu i ei manisi o latu ai ngai pe o mātua ma whanau. O leo pensione po i latu uono tulima tau sanga o le soifua malungatu, e ma whai o na whaia se wheu tena inga male lupi wha, i le vavai ese leo se leni o lana pensione, e tongi a i le tau se lau tala le tau sanga o lona sao, i le polokalame. Ai a whai ai to tongi mai a latu whanau o lo whai sao whanga, e pau i le lua se lau tala i le tau sanga.
O se ava noa e mawhai e fo i le au pensione, o na waai se fo mai tu to tasi a wā le teiminei, e na o fo mai le mtanga aluenga o le soifua malo loina, o lo mawhai o na maua fuai lea tūlanga e au noma sa tongi. Isi vanga tau, ore sa kau whamani no le tali a dipsi. Vanga le au pensione a? Ia. Makoria le ele lako le health, free health check ko le makwala. A le la fia awai. Le mawhai ngā rue wa ai le private. Private, yes. Wanga whan mai al malo kemi e. That's right. Whai ngā rue wa ai le private. Yeah. Ia, wai le o peinga e. Yeah. Mana tu fo i au tanga vai ia. O lea e mawala na lua se lau. A alu fo i lunga o te lea. A au mai la le lua se lau na fa popo misan se lau. O na kava lo lea ia. E mawhai na alu e wa ai le private doctor. E mawhai na alu i le whale mai tau fiai ma titongi. E mawhai fo. O na alu i fafu. Teimile nei a lalo i le mele o le pensione. E le automatic la walu i fafu mo le tongi. O mea uma nei lau fionga, lua fionga. Mo le whaafai ngō fieina, mo le tausinga o le soifua maloloina. Whaafai ngō fie uma mea nei. E ala mai le nei tū la fono tāua. Ua lua si furu tausanga talu o na pāsia. Ai le i whatinoi. O le whataranoanga ma le te fono, o le komiti whatonu, o le whalaptonga, o le whaputunga tupe le lumanai manui o tangata, le sunga papali i panoa tawita moala. Na ia whailo ai a whai ai taria le kāpeneta le ripoti o le lātou tāpenanga, ma amata whatino lore insiua o tonga whitinga whafo mai. O le a whaamuta loa le porokalame o lo whaia le teiminei, leo lo te tongi ai e le mālore ave i whafo ngase e tonga whiti ai. Ai mai se lava i tonga whitinga e leo mawhai o na whaatino i Samoa. Le asto na i le whai unga le vāso nei, o le a whai ai le whiro inga le komiti o lo te penaina le nei porokalame, ma le mamalu o le tātou tunu i Savai, ia mao sa le longa e whai ai le whiro inga, i le maota o le a pita o pisanga. O ta vale, pasika, wila vidi vai ola i le letise, ma wila vidi vai masani. Fa peisi me whai ngā luenga sa whesoa soani ai le mta ngā luenga o leo le malo o Australia. I ngā luenga leo le tātou o tunu o wane tari ngā malo i le fono o malo le tāng pulenga o maea. Wa whao ngā nei e le mta ngā luenga o leo, whale pui ma le toe fuataina. Wa vea fo ia mea whai ngā luenga, ma mea tō tino po ni aseta, a le mta ngā luenga o leo. O le tau atoa o lea fo a i e lua se lau ono se furu afe tā la Samoa. E lea au fiai le tolu se furu afe, tolu se lau se furu lima tā la, o le tatongi lea o le insiua o ta vale, na tatongi foi, e leo le malo Australia. O le tasi o ta vale o tu inatu mo ngā luenga le pulenga o le tine i muma ngā luenga la veai, i teimi o whalave lave. O ta vale o le tu aingo le Ford Everest SUV, e lima, ma ta vale lua o Ford Rangers Wagon, e tolu se lau se furu lima afe, ono se lau lua se furu valu tā la Australia, le tau wā whai. Wa whai loa le mtanga aluenga leo whare pui ma le toe fuataina le tu inatu nei mea tō tino taunga tā, e le sui le malo Australia e lo tātu o tinu, ma le whātua tuanga le atau sia le leima whao ngā, i ngā luenga e tau tuai le malo Samoa ma lo tātu o tinu. O se whawai mai le AFP po le Australia Federal Police, o loo whaipa anga pēr ma le mtanga aluenga i le tere o porokalame mau au nanga, mo le si tia o le tūtua a leo Samoa. O le minister mtanga aluenga, whapere komisina ma le pulenga, na o lātou talia ina lea whoa i se sauni ngai That's Friday na tenei. E ese mai lea fisoa swani a leo Australia, wa whai loa fo i le mtanga aluenga le tu inatu le malo saina, o ni masini ma mea whai ngā aluenga, mo le vaenga o suenga o tūlanga lima po fingerprints. O lea whoa i wa whao popo i sea o onga e lua vai aso na awai, ni ali ma tamai ta i leo lo ngā lulua i lea vaenga tāua, o le au nanga wha leo. Wa talia e sui na awai le fono wha le tausanga le asosi tusi tala ma le au whaasara lau a Samoa. Le lipoti le pelestene ua toe whiriwhiria, ai ua te ena le lipoti o tupe, ona e iai vaenga o lo le nefu ma le manino, i le whao ngā ina o se leni o se porokalame wha le au onga, sa wha tupe le UNESCO, lea sa wha tino i a te esembo le tausanga le te nei. O wha maumaunga le tu ina atu le lipoti le sue tusi, e fua i wha maumaunga le te unga tupe le asosi. O loo wha ilo ai sa o wha inga e tolus furu fitu afe tā la, sa wha tupe ai le au a onga.
Peitai o se vaenga tere o lea se leni, na whaalu li tutongi o le kone sale, sa te pena ina le awivi o le talo sanga whaalea o onga po le proposal, sa tu ina atu i le UNESCO. O talia ai le asosia tu sitala matanga ta whaasara lau, ila na fono whaale tau sanga, le toi whaafo i le lau o le toi whiriwhiria, e sa ili mai wha mau ngā le UNESCO, e ilo ai le vai vaenga o tupe whaalu i ala ngā tupe SS, po expenses o lea o onga, lea te tau na manino ai ma lea o whainga o le tupe, na maua i le konsale. O le whae unga o le fono whaale tau sanga le asosi, na whiriwhiri ai mala na komiti whaafoe mo le isi no whainga e se furulua masina. Wa toe whiriwhiria langi kere soma o le talamua i le tofi Palestine. Ai o le sunga ya se Yuli Francis Vainalepa o le televisia le University of Samoa ua vea nei masui Palestine. O le fionga ya ngalu malemana Rona Lee o le TV tasi mulinuu ua vea mawhailau tusi. Ai lango iai a Del Fruen o se tusi tala mo le televisia Australia le ABC. O lilo maiava mai na vai o le Radio Samoa i apia ua vea ma te utupe, ai lango iai le tasi o sui tusi tala sinia o lea wale si whaasara nau. O le wharetua Angie Cronfeld polu o le talamua, mangana sa vea manuia o le Samoa Global, ua vea masui o le komiti whaafoe. Wanga i atu ina ato le masina, talu na tuli le whaasalanga whaafale pui e se furu ono masina o semi tateo, o se taule le o sale pou ae, ina ua ia ioe le morianga o le fasio di tangata pa i valea. O le ua molia ma ua whaasalaina le whaamsinonga mawalunga, e tausonga ma le ua whano le soifua, i se vevesi na tupu ia Februari o le tausanga nei, whapea mai leo na amata e le ua maliu. Ta ua le whae unga sa whaia se inunga le ua molia malo na tausonga, le ana whaia i tala malie ma tala sua na tali e ai i la ua, a o whaia le la fia, sa iei ma se isi tau le o lato no. O semi malo na tausonga ua maliu, e le ngata e a inga, a e tua oi o lato fale. E ngā lulua i le whai o whaato anga e tausi ei o la a inga, ma e vāvāla la ta tere le la mafutanga. O le inunga le peo na whae loa le whae unga tusia. Na lafo ai se tala e le ua nofu sala na tota ma iei le ua maliu, ma amata i loa le bevesi. Na taua i fusu i lunga o se stepu si maa, pāla lasi ane ai i lalo le stepu, le ana sao wha iei le ua nofu sala i le manava o le ua maliu, ma tatu i fōlinga. Na umaru le ua molia do lato ufale, ai ta oto i lava le ua maliu. Ma o le tae ao le aso na saso ai, na ala ne ai semi mai ei lo ato, o lo ta oto mai pelo na tausonga le nofuanga na whai ei le bevesi. Na alu atu i ai mai a vaia o lo to ai se palapala po le toto, i se vaenga o le fasi tepu si maa, ai o lo ta angulu lo na tausonga. Na ia na nati loa maave le fale maa i leo moenga, leo lo wha i lo ai e leo ele i levo na tau nuu, ai maliu. O le whaasalanga mawalunga o le fasio tangata pa i valea pea wha maonia, o le solo atoa. Pei tai wa i oe le whaamsinonga i le i mawhauwhauina i le ua nofo sala, le ngā i o inga na tupu e whanua le olo alo na tausonga. Wa talia fo i le whaamsinonga le loto ua sala mo semi, i le whano le soifua o se tasi alo na ainga o se uoma mai, sa mawhana le mawhtanga wa e whaifai mea whaatasi, i le tausinga o la ainga. Na te ena le whaamsinonga le whautuanga leo, e amata se fua le whaasalanga i le valu tausanga. Ai wa amata i le whaatausanga po le fast food valu masina, o le whaasalanga whaafale pui. I le au te lenga o le fuaina o lea tōngi sala, na tō e sea le lua tausanga ma masina e valu, ona o i tū le lei whaasino i le ua molia. To e ai le tasi le tausanga ma masina e whaapo o le sifuru ono masina, wa nofo fale pui ai le ua molia. Wa whaailoa i le whaai unga, e avanoa na tālo sanga semi tāteo, i se ilo i longa e mangalo ai tua i le palola, pe a mai atuli le afalo na whaasalanga, po le valu masina. Tala amatai o nei vai fou. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olu atasi o
valu tolu tolu, lua 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 tolu. Po le info@pacific40.com. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le nama whai o na whaafonga le tātou tinu le tue whaasalawina o le tātou tala mai Samoa. Ia, saunia ma whangai nātu le tō whautanga vaia, tipi au tanga vaia. So na whapoponga a mata o le nei fui vaiaso e vi ia i le lofa maranga le lei o le tua. Ia, i lola malamalosi o whapenala whoi o na wha fōi i le tātou au whingaruenga, beise o le tātou au ngā lulue, mo le tū wha te si o tātou talomena, tupur whai ungal vaiaso, ia le ngate whai ungal vaiaso, i o le vaiaso na si ma vai atu nei, ato ai male amatanga o le nei vaiaso, ia pe o na tū wha te si ma whangaina, e le sui Radio Samoa, lo ngā lue mtau tu male tātou, tenu le tō whau tanga vaia, tipi au tanga vaia, mo lo si la fio vaenga, ia ma meo lo tutupu i le nei fui vai tau o le tau sanga. Pa mo le lofa maranga le leo le tua te te iantu lo tu soi fumanuia i le tau le valu le aso atai au o le amwhai ona tue maua isi ono whapoponga o tātou tala ia pi ona masani le tau tua Radio Samoa ma le sui Radio Samoa lo tu whatia whatasia tātou tala ia mo le tātou tunu le ngata i au te ronei au se Talia, Amerika ia maso se tunu o le nei lalolangi o lo whapena ona e maua me ia tātou tala sesi ona whapoponga le tau le valu o le tai au atai au. Le lei tātou so atu le talo le tau le nevanga le fiafi matulanga pe ona iai ia le tau tua Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ia molo si la fio vanga pe ona iai. E whatalo whatu o lau tala le nei o le tau mule so male aso atai au. Winga le tau mule so e maa tele ina aua o le nei aso to ulu wa wasolo ai nei timu pe tai o le ava aia le tō wanga wha solo ina mamafa mai timu nga i le aua uli. Ai o le ava aia le mama mai i le fiafi. E angi mai savili mai matu i sisifo i le nei aso ai o le angi mali e mai tu sau te sisifo i le fiafi. Vevela fa mawina mo le soe luas futolu tikeri ma le malu luas fulu lima tikeri. O le angoto ifo le lai le tos futolu minute te ai le afo le itu lai valu. Mo le aso atai au le lei wingo le tau se ivanga na ai na itimo to ulu i le vave au atai au. E angi mai savili mai sau te le atunu ufa solo ina angi mali atu i le fiafi. Vevela o le ai e luas fulu lua tikeri ma le malu luas futolu tikeri. O le aso e le lai le toi ono minute le itu lai ono ma le angoto ifo i le tos ufa minute te ai le afo le tu lai valu i le afia tai au. Malo tala nao le tau mo le so mo le asa tai au. Apaponga na tātou talo le tau le nei fuevanga le fiafi ma le tau tua Radio Samoa soli mai vatolu a mo se va inga le kaleno le whainga whaiva le ngata foi leo le tātou ngata i whale pe ona ia le nei foi ia fiafi ia ma tulanga pe ona ia le tau tua le Radio Samoa soli mai vatolu a mo ngata i whalo le tātou tinu pe ona ia le nei foi ia songa fua. Whailo mai se fulu walu minute tane tu lai walu suar ngate whale mo mali atu fulu fitu minute te walu le poa na nei. O no whanga o ne hanga tasi minute ta sumare tasi le tai au suar ngate whale. Lua sumare wha minute te ale sumare tasi ia le whapena no tue maua tue ngate whale. O no whanga manu kau het se lua sumare walu minute te ale tu lai fulu suar ngate whale fitu minute ta sumare tasi na tue mau mali atu ele ngate whale mo le tātou tenu. Whapena fo le ngate whale mori wai pinchi le whamawina se fulu iwa minute te as fulu li tau suar ngati whale mau mali atu se fulu minute tas fumare tasi i le poa nane. Kalena whainga whaivalangi leile so whapena tai au whanga solo antu le aso lulu o ngā totono nei vai aso so tofi ma le aso whareile whamaisi vāenga le beautiful pane apo le tūlanga o ie le talo le tau mo tātou i le amatanga o le nei fui vai aso ma le tau tua le Radio Samoa sfuli mai vatolu a mo e na walua sumare tasi minute wa te alfitu talofa kia ora. Manon ngā lulu e whea mga wenga amata o le nei fui aso ngafua. Salili, mali fine popo, salili, salipo, salili, salipopo. Le malo si e wal watu aile umane yo manatu salili, salipo, salili, salipopo. Ai tu kuwa wale nga utere toi na utere tau sanga salili, salipo, salili, salipopo.
Tuli mai le tu mal sawa ya ma wai Tato soleil ole sa ole lo o tu Appel to ya ina fulu fulu ole papa tu Awe lo lo to wale boy Na lo via ai Suna ya oe Ma lo via fai to via ma lo vai Tai no se Tuli mai Tuli mai dei tu mal sawa ya ma wai Tato soleil ole sa ole lo o tu Appel to ya ina fulu fulu ole papa tu E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E te le lilo, e te le lanu. O le talai whapea o le auso teine o sina whaalua ma sina poula, mai le nu o vailele. Na o e ave le vai e fofoa I le ngase o le tuifiti ina ua sa ili fofoa mai I Samoa. Ai te iane ua o atu na I teine e whapea mai tui fitu. Ia ave le wa suasami se saa I fafo. Ua manongi a ava mai le mea. Ai o mai o lua lava o le fofolo o mai. Mali e fo I tanga o le tu inga ngase whapea. Ia o na no folua ai lea o teine vailele nei I le tui fiti. O na mau ai lea o tama to o lua. O suasami ava. Ma saula te tele upenga o fiti. O lai le isi aso ua fesili mai tui fiti ia sina poula. Po ani mea mane nei e maua I vailele I Samoa. Ia e talili teine. Ia na o sio umuli vai o vailele. A fai e te whaamalu wai e tele lilo e tele lanu. O upu e whaailo aile nganga whaamalu lalo. Ioe whaamalu luantu I sau baolo ma sau whaamalu malunga. Paulava o se wha I fua ua maua awalo o fio mai talo whae e te whaamalu e tele lilo e tele lanu. A e talitonu o le a wha atoa e le atua. Manuia lau whasonga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ola nau paina whaafonga le tātua tenu se whaapoponga nao le tātua porkalame ia ma le tautua sunga ia ansiava ato ni utu pea ia walawa foi ia le tātua whaafonga mai le tātua tenu ele nei fuwanga le fiafi tu sai foi ma tātua mau whaasamo moni ia le ngata foi lola na tautua peo na iai ile amatanga o le nei foi mai aso ia whaaftātua foi sunga ia ansiava mo le tu whatasi o le tātua porkalame whaile whaafonga le asonga fua si ipa iona aso wharaile lana tautua le nā peo na iai le tātua porkalame Taua mau ngā mō tātou umalawa e maise i ona I tātou walo ma whanau pe ona iai. Mai ana tātou pese le tala lau leina pamlianga na so whanau ma naso soifua ia pe ona iai le matanga ole nei fwoi vai aso.
O le tātou leina ua tatala mo oe mo le whamanianga le aso whanau mo le aso soifua I le so pe whapeo le solo o aso whanau. Tala le tātou leina mo e tolu fitu tansiliba I tolu whai fo na whase mai lungo le tātou YouTube channel mo le tātou Facebook page. Ia whapena fo lungo le tātou emaili le ua vanua tu mo oe le on air at radiosamoa.co.nz na maule le iai. Le whamanianga na whanau mo le soifua mo tātou aso iwa. Aso iwa le wa iei tātou le nifo I aso ngafua. Ia vi ia le lofa maranga le leo le tua tātou sava linga. Ia pi ona lama whaiu whiau mangaluenga le nifo I te usanga. Me se a o onga le whanau pi ona iai. Ia, whapena o le solo waso soifua te tala le tātou leina. Ia, mo le whamurianga o lo waso whanau. Talofa. Talofa sau. Soifua maruia. Ia, whaftaila mo le wanoa. Ia Ia o mātua nganga I le alofa o le atua. Ia soiva nei wauria stasio le whanau. Mai tai leo Rosita, Wayne se au. O Tara. Ia no nasa soifua le aso. Fas furulua tausanga. Whaftai auria oe le afine ne aso I tele. Whaftanga foi ma mpola. Mai sore I lua ma whai upu. Ia mai se le whanau. Ia. Olo whaanga na mai au sista ia Luis. Ia mai se o tia ina. Ia mai se o anti. Ia mo anko mo. Ia ma le tatu ainga. Ia tasi foi o whanau le rila o roi. Ia le aso foi nei au Australia la le rila. O roi le reisi wao. Ia o tu se le ia la aso soi fota I fast food lua tausang. A fai whanongo mai lau o fionga le reisi wao I Australia. I le whamanu ia tu las whanau o seo walo. Tai wau lia whanau la to aso soi fua nei aso. Au lava ia mau pene marosi. Wale tau singa o tau mātua. Mai se foi mātou le nei tulangi. Ia o lo whaanga na mai a ture epa ma melo mo mangile. Ia whaftai lawa sau mare mo le avanoa. Whaftai tula epa lo whatu manuia tele ni a fiafi. Whasoi foia. Ta lofa le tātou walau. Ta lofa. Hello. Sano mai mo lo no. Ia, whaftai sau mo le avanoa. O whamanguianga ma lo whaanga o sio. Nas whaanga o sio mako ki ngā makua. Ia laka kuli wasa maadiko. Mai a sau ma vai sala ma sa maunga. Ia nga soifua mai malai fongo sa ngapu. O la kakuli me sa whauwhare sa ionga makua. Lea sola wa koilonga varu suma le iwa kausanga. Ia e momoli akulanga nga whafkai ro kako kapa ausili le langi. O kola nga pule lea so wa koai le varu suma le iwa kausanga o rasio mako ki nga makua. Ia o le mako kakalo. Ia lo fangia le akua e koe whapopo aku ngisi aso skele mangi kausanga skele mo oer ki ngā. Ia wala kau kua le ngā kai kongo le kalesia. Ia maise le kou maafkanga mkua singa I mangele ma manuewa. Ia maise fo lau fau kua ia I makoa wale whainga ka kua inga. Ia o lo whaanga ia mai lau whaangau. O lo ngā lulue le kalelei Samoa mungi usinga ngei. Ia maise o ngā duenga whale malo. Maise ngea kungu o New Zealand whapewhoi Australia ma Amerika. Manguia kele lau aswhangau. Si o mako ki ngā makua la kakuli maliko. I olo whaanga ia mori aku ia leo kama a mareta. Olo kausi makau kua peia ke oi aso umar ka kua olanga. Ia manguia lau aswhangau le happy day a warangia fiafi. Hafkai sau mori avangoa. Malu suru iwa tau sanga a? Ia, man suiva. Alo, whaftai. Alo whatu so whaftai wala mai. Ia wha soi foia. E lau I meli lau tanu mai a Ricky. Happy birthday sana Kalisi Leati. Whamanuia le nei aso mo oe sana lo whaanga mai a Uncle Paulina. Nau whahu le ngata fo lea. Ia, mo le tātou ainga atoa. Malawa, manuia tele. Lo waso whanau mo lo waso soifua. I le nei fo vanga ole a fiafi. Ia lele te lo le paula le nao nei tātou aso whanau le watanu mai e tau le nei fo ia fiafi whamanuia mo te momoli to ia lo whaanga ia o le tātou porkalame e le to fine fo ia Rosita. Ia pe o nā ulia mai le solo fast food lua te usanga. Ia pe o na iai fo le maftanga ma le uso ia mulipola. Ia po o se uso ia wensi au pe o na lau ilo ai foi. E le tulanga ta musika meselfa ile le maputi ngā pen
ia pe ona iai fo'i fa'afiafiaga o lenei vaitaimi ia manuia tele lau aso soifua tuafine Rosita anga lelei le atua ma toi fa'apopo nisi tausaga se tele mo oe ia ua ana mafutaga ia ma le uso ia mulipola fa'apena fo'i le fanau ia ma aiga atoa fa'afetaile fa'atasi mai ia manuia tele lau aso soifua i le aso malusufulu iva tausaga e leo ni tausaga la'ititi vi'ia i le alofa ma le agalelei o le atua i lana fa'amalōloga i le tina aulia mai le valusufulu ma le iva tausaga i le aso fa'afetai fo'i le fanau ono le tausiga o le tina ua aulia mai ai lona valusufulu ma le iva tausaga kakou e iluilu ma kalukalu pe kake aulia le ka'iogo sefulu kausaga ai o le fa'afetai le atua aulia mai le tina lona valusufulu ma le iva tausaga o lona soifua ana stonaina se'i mavai atu nei sa maua i fo'i le avanoa e fa'afiafia ai fo'i i le fa'ailogaina o le aso fanau le tina ia ausage atoa la i le fa'ai'uga o le vai aso na se'i mavai atu nei lona ono sefulu ma le 5 tausaga mafa'ai ia matagofia le fa'amoemoe pe ona iai le tapenaga le fanau aiga ia le ngata i aiga i New Zealand nei fa'apea fo'i nei aiga sa faimalaga mai au se talia mole atoanga o le ono sefulu ma le 5 tausaga o le tina ia pe ona fa'ailogaina i le fa'ai'uga o le vai aso na se'i mavai atu nei ia e le sia sofaga o ngosu 5 so ka lo fa ia vi le lofa manga le o le tua tele tausaga o fa'apenana foi Nicola Ulu ia fa'amanuiaga e sionanisi lea ua atolo na fitu tausaga ia Samaria ia alofa le atua le tamau i le langi ia ma fa'apopo atu nisi tausaga se tele aua le tatou mafutaga vai sa'oloa i le teipo ia mo mea uma la sa'oloa i le pusa aisa pusa i puti TV kau ai loi e ka ki o fofo i niko sol ia manuia le aso soifua o siau nisa Nicola Ulu ia talo i le atua i toe moa nisi aso se tele moia ia o lo faaga ia mea Nicola Ulu mla inga i siri au se talia ia pe ona i whamurianga le sofana so koe ki kiro kasi ai i le si kako pe si kako sofanga o lungo le kako whamanuia le aso soifua sa tele nifo ni usila happy birthday onos fulu tausanga alofa atu from Alaska manuia tele lo aso soifua sa tele nifo o ni usila ia la moli melo fa anga wa lio ainga aperamo ia mole atuanga lo onos fulu tausanga ile so e se kako sofanga whamamori o le ailanga al paulanga ko sofanga o lu tenu mai tau ile nei fu vanga le fiafi ia male tautua radio Samos flima iva tolu amo male fa moniina waso fa nau maso soifua apelo le solo waso fa nau le mo se vanoa ia mai le pulenga ma au fenga ringa radio Samos flima iva tolu amo manui tele o te waso fa nau maso soifua ile nei fo ia fiafi happy birthday to you all Sila mai lewe te o si o valele mai mo amitine sila mai lewe ale ale on to lean to see ale if I feel it fa ali yesu de mali oli malo victoria na so ele no Tanzania so le mutan always say na ta
Awaina alaina aso ole mataina tulele watulele awilo mei lo mei lo mei lo mei lo Isilia mal se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa New Zealand Day. A fe de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Matarua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o fa o o. Tolu I valua o fa o o mo le R-Dash Travel. Lewa tula mali tato temile wati le nei fuwanga la fiafi male tautua le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. Ea watoe se fulu male 5 minute le tutoa na talo leo le tula valu Wabuponga folu tato por klabe pe ona masani le tautua sunga fa fengainga pasta poni fulu ti. Ia wa folu tato tautua male tato por klame. Ia ole tutu le upenga ile loloto. Ia pe ona masani ai. Wala whantu li tātou por kalame, ia ina iei wō manai pa anga pe ona whaatasi mai le nei fuwanga le fiafi. Ia se I wha whenua I atu ona tātou o role tāle tātou pese le tātou te e vai ma tātou tā whawhau e le nei a fiafi o le taina le valu. Whaatalo whatu pelei upu, taefu le mau mali tātou por kalame le nei a fiafi. Ma lolo se fumaruia, whaatalo whatu fo ia pele nisio sovale. Whaftel whaatasi mai, Amelia Mikaele, ma lolo se fumaruia, whaftel eva mai le nei fo ia fiafi ma le amatanga o le nei va yaso. Chai tia se fumaruia se uso alo whatu chai, ia whaamui na maruia ia le amatanga o le nei va yaso, le ngata fo lea, le uso ia John Leota le mafuta ma le nei a fiafi. Pa Peter Eneliko, ma lolo se fumaruia, le mafuta mai se meo ranui pea. Alo vatu pida whaftele whatasi mai. Whatano whatu fo ia pele nato milo sitolo. Le mafuta mai le nei fu vanga le a fiafi. Ia, le ngata fo le whatano whatu. Sina leo, ma loto I fumaruia.
Fatalo fatu foi lunga le tanto YouTube channel ya malo tuto tasi le mafuta mai Hawaii ia lua sumare tasi minuto na tale le iva ile fiafi ia I Hawaii me ro mafuta mai ai ia ile uso ya malo tuto tasi Fatalo fa le tanto proclame ya soloi mo sese kalolo malo se fumaria ia le ngata fole e seta tango mo se fumaria e seta alo fatu mo e malfana Fatalo fatu foi ya Nicola Ulu Miriam le sa le ngata fole Fiji le mafuta mai Fatalo fatu manolo soi fumaria le nei fuvanga ole a fiafi e se sika kopa angari ke o misia kuia ia le lei fa taile fa tasi mai taro ta mai manolo soi fumaria alo fatu ia fa mo na maria me uma Marie Wong King alo fatu Marie manolo soi fumaria ia le ngata foi le Mariana le sa ia le mafuta mai ile tanto proclame male tu radio Samoa se furulima iva tolu amo ele nei foi vanga le fiafi fatalo fatu foi a Selina Siosi le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel ya ma tanto proclame musika kako fa sa ngungi foi kako kapinga pinga ku Christmas iti o te mana tua pe alaba oe mana tua pe oe ilene Christmas ewe ina faingata wa mesia o folinga patata ngase aine lo fatu o yawe tafieva ayatu atono ya ise aso Italiai ola o tatalo mana tua pea oe ilene Christmasi ewi na faingata elevaya ola o ata watata Italiai ola utatalo mana tua pea oe la upele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala Fusi atu ma opo mai oe e malie ai lo ulo toe dene Christmasi o te mana tua pe alaba oe Italia
Krismasi o te mana tuai pea lava oe Lenei Krismasi o te mana tuai pea lava oe Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Nā pita inga lona lua mō mātua o pepe whau. I le taiminei o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe whau whaatu a whananau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mō mua o le tu e ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe whau o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina I se taimi vave. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātou langa. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua maea o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Talo fantu ia se tango mo le ngata fole se uso ia Steve Yonsa le mafuta mai le 5 o tasi immigration I Melbourne I Australia ia ma au pois foi lai veva mai fa talo fantu mo o tau ma lolo se fumaruia. Sarah Taele ma lolo se fumaruia fa tel fa tasi mai vena antapana le foi mafuta mai le tatou por kalame au lofa toi le lato au malanga la fa meita no mai nei sur sa ori. Lumana ia sange se fumaruia ia mai lanto umalava pe on mau mai tanto por kalame mai tu le Radio Samoa suli mai vetolo amo ina o toi fa minuto na tale o le valutan valo le tanto por kalame tu lo penga ile loloto. Boy
Nai va vifianga seu vifloi mo tatou le nei foi vanga la fiafi mai leva eva faaftai a mosa fatano fatu mai melpone fata fai valu manolo se fumaruia hawid le antaua pamele mafuta mai Kerry fatano fatu ya faaftai fata si mai kalala venas manolo se fumaruia ya mai lanto umala va pior mau mali tanto por kalame ile nei foi a fiafi watale valu si mai el fa fonga va popongo le tanto por kalame ya mai le au na le tua pasta poni fondo tio le tutu le upenga ile lolotu Matautia lava oe le tua tultas pa ia. Le tua apra amois ako me Jakopo. O le tua le alofa muti vale. Ua whapena ona mātou wa ia le nei aso le matautia lo alofa ma lo whamaoni le tua ia e mātou.
A mata mai lava fo ili tai au se ia pa ia mai nei temi le fiafi. Mo le mawina o mātou tangata le tua lo wha maoni la tu singa ma lau puipuinga. E leo lo mātou wola mai li tai au se o mai lava fo ili nei temi. O le mātou te whape atu whaftei te lele atua i lo le lei. Whaftei lo alofa tu noa, whaftei iau whamunianga. O me alofa ese na au mai amo i mātou sa mātou wola ma whao ngaina i le aso. Whai ona mātou maua le malosi, le ngato mea ai o me inu o le ea, o lau tau singa i lunga al tele ma mea sa mātou wheo iai. Leo mātou tau nuu mai manmanui e whaaftei tele le atua. E vi ia lava lau swafa e whaavavau. Mātou whaaftei atu le atua o lau wala aupa ia. Ia e ulawa fo i wa e wala wina nisi o nai o mātou wō ma inga. Mai se fo i nisi o nai o mātou kalisia ma e pele i nai o mātou ainga i nei vai tau o le sabalinga. Ia lo e whapenao na e tausi ma leo leo ina ma tua i mātou i tō tele e o mai lava le ne yaso e mātou te talo le tua anga le leile mano lo nganga ma ia e wha mai se atu i ainga ma nisi fo i ua o i ailo walau e nisi e pele ia i la tau mātou te whafte i atu le tua ni fiafi ono lau whao le tanga e ala ia ki riso Yesu. Whai ona mātou maua le wha moe moe, maua ai le tua le ola, e mwhapena ona mātou ola i pēle neiso i fuanga o i le wha moe moe o le ola e wha vavau, o umana e saunia matape neina moe mātou o lau whanau. Mele mātou te whape atu e le tua whaftei tele, me uma whaftai ono Yesu, whaftai ono le ola tanga, vi ia lo swafa e wha vavau. Whaftai atu e foi on nei teimi ta ua e whavanoina, e whaawa wina i pēle au nanga o le mātou Paul Klame pe ona masani ai mātou te talano ai ma whaita wina lau whionga pa ia ma o mātou whai ai. Haftai mo teimi tāua, teimi le lei, teimi o e saunia le tua, o teimi e whapenao na e whanga ai mātou i lau upu. Te talo ma wala watu le e fiafi le tua whaamole se e mafuta ina i mātou e ala le mano lo nganga pa ia e te whasosoni mai ma whaau mai me umola mātou whaia. Whamanui atu i au tangata le nei pō, mai se lava, i mātou umalava o le a mafuta, o le a whalongolongo, i a ma whasoa fo le nei fiafi e a leila upu, i a ilau whaunga i mea uma le a mātou whaia, a mataina lo nganga whai ume uma i le nei pō le manuia, e ala le teite inga lo nganga pa ia, ia lava lo suafa le nei fiafi, umal ngā luenga, ia fo i mai lava le whatau wā, atu inatu i atu oe, le mamalu o le vi inga o le whane tanga, nei o asa umalava e o atu le whaavavau lava ona Yesu lo mātou li u te talo atu ai. Amene. Ia e whatalo whatu nei fiafi lau whasaunga Samoa, ma loro so i fua mauma langi mama, o tātou Paul Klame vo nei o le tutu le upenga i le loto o peona masani e son fote tasi, le fua te me elo utou so i fua maso mātou ola, tātou whisanga i e fo i le mawhana whana o le anganga o le tua, le o tātou mafuta i le fiafi, au na tu e fo ia to e la auto au na le poni fonti fa ta lofa to ia te to le pa ia la silasi o si o tatu tunu pele Samoa ia iona tu langa maululunga e le no fo tatu sunga fa fenga ma la tu msiofo i so se fa fa taulanga o lo tapo i mai ma fa fongo mai ia ma tapo i mai ne fiafi e le tatu Paul Klame fa ta lofa tu ia tu to le swafo Yesu le tatu li mo le tatu faola. E ngata foi lea whata alofa i tupu mai o si o tātua tunu pele Samoa, ta māma tina o lo mwhai o na whaafonga mai, na i o tātua tu asin sina, o lo whapenao na tāpua i mai fo le ne fiafi le tātua Paul Klame, whata alofa ati ati o tau ne fiafi swafo Yesu, nisi fo o lo whaafonga mai tono mauta ngase tono whalpui whata alofa ati ati o tau, le ngata foi lea, i o tonu o whalwhinga luenga o lo ngālu eile pa ia male malu si o tātua tunu, a wā tiute mawhaiva, fata alofa atu ia tau e le suafa pele o lo tātua li o Yesu ke riso ma lol ngā lue ma lol tau ma lol foi le faiva stemi foi ia mai ngā lue ngā tiute ma faiva foi atu ainga ia le file mu ma le saunga le mu le tua ia la uma fata alofa le malu Samoa o lo mfaiona ma ua mal tātua Paul Klame ia i so se atu nu o lo o au mawai tu e whao le nei ke lope o lo tātou no nofo ma au mawai ia me se fol tu ua ona i o tātou ainga manu uma la whanga i Samoa a o tātou sa ili malo mai, sa ili manuia i tunu e se o nei la langi a whaio e whaafonga mai
Ia fa pe fo isi o tātou tunu o Samoa pe aini so mafuta mai fa fonga mai le fiafi fa talofa atu ia te utou e le swafo Yesu lu tātou li fa pele. Fa talofa inisi o lo fa pena fo ona malanga mai ma asia si mai fo i tonu au ki le nei ia ona o maftanga fo ia ainga le ngata fo le fa le lave maftanga e kalesia fa talofa ia te utou le ni fiafi swafo Yesu lu tātou li fa ola. Fatalofa whaapitole au auna le tūrasunga ia Pastor Peria, ia malanga mai o ia mai Brisbane, ia ona tūlanga foi oni tūtuangi foi, whaale ainga, ia whaatisinga foi ia nisi o whanau, tu whaatisia ile, whaipuiponga ile, vaiaso vaiatu whaatalofa ila usunga Peria, nei fiafi pa whai o maua malitato Paul Klame, ia ele ngata foi lea, ia ole sunga ia Chris Sola, ia pe ona fai fo tatu talonga le yaso ia viele tu fa malu lu tu fo ya lu pe fo fa mafatu fai fe ya lu le yaso viele li ata lo fo inisio lo mfai ona mau mal tatu Paul Klame o sistemi mo mo le nei fa to a e fa fonga mai el tatu Paul Klame le tu lo penga le loto first time mo mo nei fa fonga mai el tatu Paul Klame nei fa ta lo fa pito ya to e le swafo Yesu lu tatu li fa pele. Ia, whaatalofa fo le sunga ia sau ni fiafi ma ngā lua tu nei po, whaatalofa sau whamria le tua ia te oi male ainga. Ia, nei fiafi Samoa, ia pe fo ona si le fia ia ua se atu fo il tātou sa i le whai unga. O le vai aso fo, o le tātou vai aso muli lea. A e la le wha moe, ia, o le a tātou tala noa le tātou mta upu, na le lua lava vai aso e tātou tala noa le tātou mta upu, nei ia maa le mta upu, e whata tauanga i le pēo whao puina whapea. O leo o mai o aso na ato whaina e le atua. Ia o lo wha ingoa mai le fionga pa ia le atua. E le Whaperetania. The fullness of time. Ia ai a wha Samoina fo i e pēo na tau e la apostolo o Paulo il tuse kaltia lo nam tau pue wha. O lo whao ngā mai ele upule o le atoanga o te usanga. The fullness of time. Ia mai, ai tātou tele i o le tātou mta upu. Ia, e le leipea le whailo atu nei fiafi. E esteimi mulmul mai o le tātou mta upu. Le whai ungam salo po o le sfule te eliva. Ia, o le whatali le whai au o lo malanga mai le loi. Kalastete sunga ya mapsanga pa ila ia pe fo na ma nga lua tu se tasi o fiafi na fa pa ia e la una ia se tasi fo ovi inga po se pese na tu ina tu lunga penga release tu lunga le media ia po platforms o le fo le fa longo ai tu ina tu e awal fa fonga le malu le tunu ia o ye fo statu pese fo le fiafi o le life atali o le una le malanga mai lo nei o lo malanga tu fo lo tu ngia ia e whape a tau nuu mai, ia ona join mai lea pe whatasi mai. Ia sau fo i lea wauna e whape nā ona whaisi te talo mo le pese al whaifi au. Ia uma fwoni whali talo, ia ona pe isana fisili, ia lea, ia ona tātu, lolo tātu pese fau. O le pese ua whai ngoina whapea. I give you my life. Ia pe whapelon wha sa moina. A vatu lo wola. Ia, moleli, e ave moleli, ele ave mo sisi lava tangata, e ave moleli, o tātou wola manu o iai le ava noa, o le pese la na e fia whai, o iai le tātou Paul Klame, e nei te ua e misia, aua e lua vai aso le e whatali ai, e a po le aso lua se fulfo i o le masina le nei, e release atu ai lunga o le media, i le YouTube, ia ma le telefone nisi platforms, ia wala wala u fa fonga sa mo e te alu ia i kiliki mai fa fonga ai ia ma fa pupo e foi ni nai sene ia wa foi fa putu ia mole te pena ina foi o se special foi au ia pe a fai e te fa moli ina ilo loto mai fina ngalu ia paula vale o so soni ele tatu te mfainga fa pena foi ona e so soni ai ia le tele o le pa ia o le malu le tunu e mese lava tama fa na u Samoa ia lo faia foi lea au nanga o pespesenga ma whaangaino ta leni ia o le tue whenisi di mani lipini mangi nisi whainga ia a ua o lunga o platforms ia o ina e tau maua mai ei fo ni nai se leni ia e leo le autu ma le nganga leo le whamoe moe o le tupe
ia o le autulava, ia o le momoli atu o le whiau o le pese, ia maua se mea o ngā mo oe ma lo soifua. E le ngata o lo soifua, ili tino, maise lava lo soifua, wha le nganga. O le taimi la le nei, o le fiafil nei, o le atatou tala noa aila, le mta upu le na, o le fullness of time, ia po le atoanga o te usanga. Ma o se whaupunga sa iei fo se whinaunga, i le masaro se nturi lua ma le tolu i to ina na amataina le ka le sian, tau i se whinaunga i le whaupunga lea. Wa mai nisi, e le io o le taimi e fulfill lai, pe whaataunu ina i le whaupunga lea, o le atoanga o te usanga. E nisi na whinau whapea skolo le tuspa ia, mese o ngata maa o le tala lei ina wa umatula wa apostolo. E whapea o le whaataunu ina o le whaupunga. E whatoa whaataunu ina i le taimi e whauru whale ai, le millenniuma, po le maa lo ke riso, i le awhita usanga. A evo inisi e li lifa nga i le taimi ua te atu, o le taimi lea na whana wai Yesu ke riso, o lea te li tonu wai le tele o nisi vaiango skolo le tuspa ia, o le taimi le na whataunu uinai, le tele o valo anga na tusi lima nga i le lumana i le tele o perfeta ia ma le tele o meo tustusia le whengainga tuai e whatatau ia Yesu ke riso o le atoanga lao tausanga o le taimi na whana wai Yesu ke riso ua liu tinu tangata ai ia le laukou ua liu tinu tangata le tualava ina ua whana umai Yesu i le tino e ala i lona tina o Maria. O le autula wala le nei fiafi tātou te tala noa i le tāu tele o le vai tau nei tātou te iai le whai ngoina o aso le kerismasi. Ona la o le whaupunga lea o te talitonu e le o whaatatau ina nga i le millenniuma. O le whaupunga o lo whaatatau le whaupunga lea o lo tusia paulo le kaltia whawai pue wha. O i le atoanga o tausanga. Ia, ona, fo ina mai lea, nai wha maanulama mai ai paulo ina i upu o lana tusil nai a kaltia. E leipa asi o whaitau o tua, kaltia lona tau pue wha, o lona whai upue wha. Lo ini wha punga whapea. Ua o atu i le wha atoanga o tausanga. Ona awina mai lea e lea tua o lona lavalo, na whanau, i le whawhine, na whanau ua nofo e le tūla whono. Ia, ma luifo e ai lalo le whaamtaleina o le winga o le manatu o le apostolo. O le winga, nai tau mai al tuspa ia. O le atoanga o tausanga. The fullness of time is about Jesus was born in Jerusalem, in Nazareth. Whanau o ia i Betelema, in Bethel. O ia o le alo le tua. Lea ua foa ina mai e lea tua o lona alo mo le wha o le tanga o le lolangi o le tāua la nama le autūle na o le taimi ma o le upu o le atoanga o tausanga sau mai le upu e leni o le ple mora o le ple Roma means the time is right the time is arrive ua taunu mai le taimi sa o lava. Ia, mai wia ele i loa e se tangata e o lava iskola tuspa ia ele mese sinona i loa ma mauti noa le aso tonu ma le taimi na whana wa Yesu. E wale tau te ba ila sulusu le mo te sema ilo te tonunga ele o le aso tonu le na whana wa Yesu. Ia awa tatou whaonga ina i lea vai taimi. Ia ona o le tūlanga lava i suinga ma mea na iai ia le sue inga o mea, me se lava le senturi lua ma le tolu, na iai le sue inga, ia ma maua le upu lea kerismasi. Na o le tūlanga lava ia i le mea, na iai, na taunu umai le taimi, i le isi sino na iloa na mautino ina po le ale aso whanau o Yesu. Na, a le winga lao le atoanga o tausanga. The time is arrived. Wa o mai le taimi, o le taimi, wa whanau mai, le faola mo le lolangi. So the time is right, the time is arrived, po le alava la le mea e te teritonu ia i le vaianga na e lua le winga o le upule o le bliroma, luinga ua sa o le lei le taimi, ua au mai e le atua, o lo na alo e tu tasi. O
O le ingoa la e angi ngia mai ai le taimi lea o le taimi o le atoanga o tausanga. E le i mua mai le ingoa Yesu. E na mua mai le ingoa o le tangata ingoa ia Zechariah. Lea ua a mataona mai atu le fase lau tausanga o le taimi o le file mo. Na vavalo fo'i perfeta e maise lava malaki na ia valo ia ina le o mai o le asau e mua mai e alanga i le vao fita. Ina ia ta pena masa uniuni loto le nu o Israelu. Awa o le asau lo la tō Mesia. Ai le o Ioane Baptiso la na mua mai. Ai na mua mai ia le ingoa o le tangata ingoa ia Zechariah. Zechariah. Nia mantaulia foila. E tolu Zechariah i tono tu spaia. Mua lava o le Zechariah. E lope ini Zechariah ai tatu te ele msalo wa le ingoa e peru ia o le ingoa no fa ingoa ai fa nau ma tangata e peru. Ai pe tolu a Zechariah i longa i tono o le tu spaia. O le Zechariah mua o le Zechariah o ia o le tupu. O se tasi fo o tupu o le malo pito e lunga o Israelu. Ia o se tasi fo o tupu a mioleanga ma le tausi whengainga e tusa o le whengainga na whaia ma le tua. I le teimi fo ina tūlai mai e ia. E le tupu e ngoia Zechariah. A e fo ila le Zechariah o le perfeta. O le perfeta le no mai fatasi ma isi perfeta e tō lua o hakai ia ma malaki. Perfeta mulmulia. No mai le vai tau foi le ina ua mawai atu le ta whianga sauta mai pia Papelonia. A wina mai lola uli ia. Le lai sau ai malisi perfecta le ngo ia Zechariah. Ngai second last ea pe susoa nga ia malaki ili fai unga o tusi o le whengeng tuai. Lo luinga la e mua o le Zechariah o le tupu, lo na lua o le Zechariah o le perfecta. O lesi la Zechariah le la tatu fata waina le fiafilea. O le fai taulanga, ia po leo si taulanga. O ia o leo si taulanga. Ia mai le tu ainga o Salevi. Ia mai le au ainga o Arona. Ai mai i le ainga, mai tu tonu au ainga o Arona. Ia po le matai le ingo ia Avia. Ia tangata o le au fai. Fai taulanga uma tangata ia. Ma na sau tonua ia na i tonu lava ia le tangata ni o Zechariah. E le vai taimi ua fai ui uai le silent period po o le taimi o le a langona le si ufofonga o le atua o le a tatala le si ufofonga o le atua na le to e langona mo le fase lau tausanga ia le vai taimi tonu ale o le tula i mali tupu a mi o le anga i tonu o iuteia o le tupu foi lea o Herota le sili le na ia to e fai le malu o le atua malu foi le fai seru papelu na ia to e fai ma matango fie a se ona fala blave ia o se tupu a mioleanga le tupu e corrupt ana pulenga ia ma o le taimi tonu lea na o lai fo i Zechariah i le vai taimi tonu lea e le leipe asi o tatou vai anga il tusi la lea Luka o lona evangelia Luka o lona mata upu mo muala o lo tau mo mai ini na i tusi sina fai taunga e tau faa mata ali mai el tatou Paul klame i le nei fiafia tau riela o le ainga mua leo le whenginga fau. Po le tangata mua fo leo o Zechariah le whaitaulanga. O se tangata mua leo ta uolona ingoa i le tuspa ia i le whenginga fau. I le tala e whaatatau i le pepe lea o le kerismasi o Yesu keriso. Ia, po o le teimi fo i whaatatau anga i le teimi taua leo le atoanga o tausanga. O le ingoa Zechariah na mua lava ali mai. O le evangelia la Luka lea e utusia i le tala atoa na e manino mai sili atu lona wha maunga nei lo isi evangelia. Ia, to ino Zechariah o lona ingoa, o le winga o le ingoa Zechariah, o manatua Iova, Jehovah remember. Ai ilo na to lua ingoa ia Elisabeta. Ma o le winga o le ingoa Elisabeta, o le tinale o Ioane el Baptiso, o le winga o lona ingoa, o Iova o lau tautonga. Jehovah is my oath. O le winga nā ingoa o le ainga mua lava lea, o le taimi lea, o le vai taimi lea, o le atoanga o tausanga. Ia, ma o seu ngā li ma te tau ia Iova, e hami o tonu. E ele mena tupu ile nei ainga. E ma te tau ngā lulue ti ngā ina ma whaile whira ngā lo le tua.
A o le mea na tupu, e le aise la whanau. O na e pā le lo matua, e pā le tina, e le maua se la whanau. Ai le lea lau whaitawina. Mai le whaiupu e lima. Mai ona pō he rota le tupu i uteia. Sa ele tes whaitau langa i ngoia Zechariah. Sa ele wasengo avia. O lana wa foi o lo sa arona i ngoia Elsepeta. Sa mi o tonu ila ua ilumo le tua sa vali polo ingam tu la fono uma le li e le matau le ngaina foi la ua e le ai se la whanau. E na ua pā o Elsepeta. Wala mātu tua umalava. Ua whaia e ia le whaiva o le whaitau langa ilumo le tua. E awa wai o na wasenga e pe o le tu o whaitau langa. O lona tofi e ulu atu le malu malu le li e wha mu me manongi. Ua ta talo fo i whafo le motu o tangata uma i le tuaso e mu e me manongi. An whaalia le ia te ia o le angelu o le li. O lo tu i le tuta matau o le whata e mu e me manongi. Ua i loe Zechariah o na atu o tuwale i lea. Ua o ia te ia le matau. Ua whapea mai le angelu ia te Zechariah a ua te matau. A ua whaafonga ina lau te talo. E whanau lau a wa o Elisabeta so watali. E te wha ingoa ia te o Ioane. E ia te oe le fia male oli oli. E to telefoi o e fia i lona whanau mai. A wa e sili o ia i lumo le li. E le inu o ia i se waina po o se ava. E wha tumuina foi o ia i le nganga pa ia. E a fua ina whanau ma ia. O ia. E whaali liu e ia le whanunga a Israelu e to tele i le li i lola te o tua. E momu atu o ia i ona luma ma le loto e lia ma lona whamalosi. E whaali liu e ia loto ma tua i whanau. Whaali liu fo ia o e wa whalongta i le poto e a miotonu e sa auni le nuu e wha te tawina mo le li. Ona whaia tuaile o sa kali e la angelu. Pe wha pe whea ona o i loa le menei. A wā ua o toia ina o la ua wā foi ua loo matua o ia. Ona tali leo le angelu wa whape mai ati o au o ka perielu. O le tu i luma o le atua. Wa wina mai au e whai atu. Mata watu ia atu oe le nei tala le lei. Hau te foi. E ngungu oe. E te le mangangana se i o i le aso e whai ai nei mea. A wā ua e le tali tonu mai ia upu o mea ia e tau nuu lava pe a o i ona po. O lo whaatali le nuu ia Zechariah. Ma ofo ina ua whaatuai ia i le malu malu. Wa alu ia i fafo. A ua le mangangana ia te la tau. Wa la tau i loa ai. Ua na va aia se whaalinga i le malu malu. A o ia ua ngeno atu ia te la tau. Ua ngu pea o ia. Ua uma o na aso na whai ai le ngā luenga. Na alu ai lea o ia i lo na ainga. Ua mawai aso o na tō leo Elisabeta lana va. Ua nofo whaalilo o ia i ona masina e lima ua whapeane. Ua whapeo na whaia e le li ia tia u i ona aso ua sila mai ei o ia. E ave ese ai lo uluma o tangata. Ese ai lo uluma i tangata. Amen. O le vaenga mo muala e tātou te ma vai le umon ufa matalanga tunga le tele o nisi vaenga le amatanga po le introduction o le tātou mtau. O vaenga le whatau tonu ai a Zechariah ia malona tō lua. Tangata ami o tonu, tangata e le matau le ngaina, e mata tau ia Iova, au auna mga lue, ai pausi o na whalawalawe, e le se la whanau. Mei te talo i aso e tele, ai le maua se la whanau. A o le vaenga la mai le whai upu e valu e o se fulu le si o tātou whaatau waina. O le tulanga o le filifilia o Zechariah, na te whaia le ngā luenga po le ministry tā ua lea. O le susunuina o mea manongi i le malu malu, tutonu le malu malu. Na filifilia na te whaia se te tā ua la vai tutonu le whalo le tua. O le alu le susunu mea manongi ia. O le au whai tā ulanga e masani o na vai ina i kulupu. E vai i kulupu, nai mo mua le tupu, no fai ngā tupu e lusu mal wha, fai po e fitu o sumal walu nai wha matala ma wha malama mai ai. Ia le vai ina o vaenga ia le au whai taulanga e o mai i le whale o le tua e taito o lima se fulu le vai aso. E whai le ngā luenga. A o le kulupu la i Zechariah, o le kulupu le au ainga o avia. Mai lona valu le wha solonga o tiute o le malu malu. Ma o te tonu la le vai aso. E tasi le tangata
e faile la tau vili, a ole yo ole vai aso le a matele o aunanga, e faile vili, po ai ole to lima se fulu lea, e whaasanga i eile vili, ole tangata la whaasanga i eile vili, o ia le to fie le ngā luenga, ese le tau o le ngā luenga lea, olea, o ia na te lilingi ina, ia le mo mea manongi ina ia whaasu, mo le ale tale, fo ile li tutono le mea pa ia whapenao na alu waile manongi anga i tutonu ole ulu le ie pui pui fo le po le ie le ufiufi ai ulu atu le manongi lea ole ale tale i mea manongi anga i tutonu ole mea olo ia ile mea silisilo na pa ia ile lo ile ato la aua le tua ole tofinga e taua tele ele e sea ole to tele o faita ulanga e fioti aile i whaasanga i ele vili ono le tāua ma le tō tele fo i o la au whaitau langa e fia ngā lulue mai e fia maua so la tō taimi e fia ngā lulue i lea tute po lea ngā luenga. O le mea nai a lei ona a uma loa le whaatasi o le turn po o iaile le awa noa le tangata e ngā lue i le mea lea. Ona le toe tuina lo lea o ia i le vili. I lesi teimi, lo luinga e wha solo ina ia tofu uma tangata mao lato. So it means that it comes in a lifetime. E tasi e wha tasi le tau sanga. Luinga o se me tā ua. A wha sanga la le vili atoe. O e te whaia le mele le vai yaso atoa. O lou li lingi ina, o mea manongi, a le ngata foilea, o lou responsibility, po lau mta whaioi, e te yatu i mo meo tu unga la mepa, masui tu unga la masui la mepa, ma tumu suao ule olive mea whapena. E le so ona tango i eise whaita ulanga ngā o le tangata ua whaasanga i ele vili, lango le vili, po le lot. E whai loa mai e le tel tununga tangata Israelu. O le fina ngalo leo le atua. O le alua i lao le whaita ulanga e whaile ngā luenga. Ia, e ei maisi au li e to olua e fisosoni ai i la ngā luenga al tangata leo filfili e fisosoni ai le matuina o le ipa afu ofu o le ia ile mea manongi lea e lingi ma. E le ngata fo ilea ia e ile mea mana o ile whaita ulanga lea ua filfilia. Ia e whai atu ila uli ia ile mea o le whai ia ona ole o le oisi al to olua le la te fisosoni ia. O Zechariah tonu lamala. Lea na whaasanga i ele vili le teimi tonu lea. O ia lea o le aalu tu tonu e susunu mea manongi. A uma lana whaile ngā luenga Zechariah i le aso mua. Na ifola ia lea. Ia ma whai atu lana te talo i le atua. O na whatoa o e role i fafo. Ia wa uma ngā luenga i le nā aso. Ma taulia o le taiao ia ma lea fiafi. A o le aso mua la i le temi po le tolu le fiafi ua tau e ono to e whaile ngā luenga le fiafi to e ofo i la le uli ia e whaile la to ngā luenga to limas furu i la tau to tolu e o tonu ia o lesi a vaenga ia e serve i fafo le polkiko maisi vaenga i ngā luenga wha sale vi ba wha au staulanga o le lunga la o Zechariah to tonu le fiafi le aso mua ia salo tātou te o ti ai le ana whaita wina ia ai i loa le angelua le atua. Ia ua sau ma le whiau ma le good news mo ia. Ia ai mataulia la. O Elisabeta, tātou lo Elisabeta, o ia o se whawhine e le whanau ma ua a vea lea ma mea ua lea mana ia ai i la ua e le community o Zechariah ma Elisabeta. I to tonal community, e te tauna a vea mani tangata e tā ua i sea, o le wha sāle vi, a whai poipo le si sāle vi le whaita ulanga i se teine po se whawhine o tu tonu lava o sāle vi, e la tu tel tununga, ua double portion i ele wha amnianga le atua, ua wha alua ina i ele wha amnianga le atua, i le ainga lea. Ai ui la e wha pēnā Zechariah ma Elisabeta e te tau ona i loa i le wha alua ina o wha amnianga le atua, e mulmuliane, e i loa e tangata uma, e pā, e le whanau. Ia ole wa aila tangata i mea whapea. E le se mea fwole le whapea tangata, e se whawhita auli tau le health whapea e le whanau ta māloa ona tūlanga o ni mea whaale tonu i ate. E le ni manatu whapea nao tangata e tua i ai mea whapea. Na pau ale tala tangata, e ei lea ngā sala le ainga lea a le o le tamā o le whawhine.
e mafu ai ona le mau langa le ai le ai utai e me o le pa o le mala mai le tua o le mala mai le tua o le se suli le se tausia i la ua le ai se whaamanuianga ringa vai e le mafuanga o le angasala o le mela le e te tau ona ave le whaalo alo ngia le whaalo alo double portion po double blessing po double honor e le unga li lea ai peite iane e pe look down i e whata sina ina e tangata ma pe ulangia e tu sai ma le upu muli lea le whawhine o Elizabeth wha mai ua wha o mai lo wha lumaina that will be the end of my disgrace wa o mai aisa o le mea nasa iai ona tatu wawai lola ia lea i le ua te atau sanga o le ainga le wha mai o se ainga e tatalo mo se la tama e pese vesili e tula e mai. Pena wha awau pēr lal te talo a Zechariah ma Elisabeta. Mo se la tama. Tu ia lal te talo nisi manaonga. Ole manaonga wha apitoa ale. Ale la wailo a Zechariah. Wa te ate usanga e te tau e ona whanau. Wailo fo Elisabeta. Ia wa taimi ia masalo po o fitse fulu. Fitse fulu. Ma te matenga au skola masalo taimi le o fitse fulu po o fitse fulu tupu. Loinga o matua pasi mamao le malosi e mawhai e una whanau. Ne tatu te loa. Pe fo Abrahamo. Ma Sarai. Mo ola ua i tausanga ua. Fitu lima. Ia ua. Ova ma le fitu furu Sarai. Wa ata Sarai sa. Asa me wa ata Sarai. Wa ilo o te am tausanga e maua ise. Maua ise tama. Arvesili. Whamata na toi nau. Ia le toi inama lo matua e toi te talo i le tua mose la tama. Ina wala i loa ua. Le aise wha moe e toi maua ise la tama. Ia, te lopo la sa utali ai. Ai pe o so manatu wape, ai longa. Ai longa nga toi nau saka alia e te talo i le tua. E tu sai ma le tau ma ia i le angelu o le good news. Ai umatua lulua lulo saka alia. E wha feo na tupul nei mea ua auto e ina. Walo umatua fo. Ale no whaita wina. Ai maari pe atatu mafau fau fale. Fale mafau fau i ai i le whai mai e tō anga e te talo. Ai pena nau pela saka alia i lona ono se fulu, ono lima, fit se fulu, o aina matutua. Se ia o lava ina whailoa mai le angelu ia Zechariah. Pena toi nau, le toi ina malom tua te talo. A leo whafo se ia ana. Ia le lana utau, o le vai te mi tonu lea na olai ia si loma tua mas toi na, o vai te mi leanga fo ia i o le community tu tonu iu te isa. O le tupu herota, ia vai te mi na tulai mai herota msalo pole. Tolu lima, tolu ono, tolu fitu. PC, si o mai lava i le 4 PC le teimi na whanau o Yesu. O teimi ia o le piliota lea. Tu tia whaasul te usanga na tulai mai herota i so mai elona tali. Lea na wha herota fo ima. Lea na whanau mai Yesu ia o tulai mai elona tali. Lea na whaiel whai ungo Yesu e whaasa te uroa. Ai, o le vai teimi tele mea whaapolokiki, tele mea whaitu au, tele mea whailonga lanu, tele le aamu, tele le tausalaina fua o tangata, ma ave Roma, mewa, loinga sa corrupt. Ai tula i maisi lo matua masi to ina i lewa i taimi fia mause la whanau, te talo mewa pena. Ai sa tele tangata, na latu amusia ina le nei ainga. Sa ola la nei whaitau langa o Zechariah malonto o lua i stemi whaita. Mana ola la ua ia tu maunga i le tu i sauteo o Yerusalema. E whaisima mau e se ma Nazareta. Nai tu sia mai whaipu e tolsu maleiva. A e whatu ao mai lava i le vai teimi ia pe a whai e la vea Zechariah e tu tonu o le 5 se furu lea. Le 5 se furu lea au auna e servinga ia le malu o le tua. Ringa a o i vai teimi ia ona to atu e whala talata mai lea e sau Zechariah alu au na e whaile na ngā luenga. Ia pe i fo e anis teimi o mai i taulanga mai i Yerusalema a le tele o le la teimi. E no nofo i la ua i uta i atu maunga i le tu i saute e whaisina mamao. E whaisina mamao. Ia. Tatu tala noa lona i loo mai le angelu. Sau lo le angelu le tua i a Zechariah. Whaia le au nanga Zechariah i le taimi lea i le lona lua o le aso mua.
na whai ele ngā luenga Zechariah. O fo i tu tonu malisi to olua le malu e whai ngā luenga ia. Ia ai whafosei o na whaali mai ele angelo le tua ia te. Ma tau atu ia te le tala leila no whaita wina. O le tala leila whamai Zechariah ua filifilia louto olua Elisabeta. E whanau mai e ia o se tama e mua mai. Ia, e lo whapunga e le ile, e tu spa ia ai o le foelele, o le se whamtalanga le winga i le tala le angelu. Mai e tō Elisabeta. Ma o ia o le ai e whanau mai le tama, le forerunner, po le e mua atu i le Mesia. Na le whai upo sumal fitu. Whai atu le angelu ia Zechariah, o le ao lua maua ina se tamatane. Mai te tau ono o lua tu e se ina le tama lea. I le whaana seri, le nuinga o le whaapunga. Ma vai ese le tama lea pe au lua maua. Mō le atua. E pa ia mō le atua. E le inu ava, e le inu se waina, e le o se tafi lo na ulu, e ia na me ai whaapito e ai, e nofo le vao, o le tangata mō le atua. E lenga teilea, a mo le tama lea, na whai ngole o lua ia Ioane, saua ma le ingoa mai le atua. Whai ngoa ia Ioane, le winga o le upu le Ioane, o le anga le lei o le atua. Po o le whauwhapea, o le atua, o ia e anga le lei. God, whapel Britania, God is gracious. Po le atua e tumu i le alofa tu noa. Gracious e sau mai le upu, grace winga o le anga le lei o le atua, po o le atua o ia lava o le anga le lei. Le winga o le upu Ioane. Ia lena whaatino a Ioane i lana whiau na sau mai ia. O le ale whiau, whailo atu le anga le lei o le atua. Ai ui le mea o le salamo, repent. No atu leo le anga le lei o le atua, i so se tangata e whaalongo le tala le lei, a le o le a muli mai a tau. O le tala le lei mo Zechariah, malana tali atu la i le atua, ngai le whai upo sfulu ma le fitu, a sultasi o le suman fitu, le umon whaita wina. Le ua, mo aluatu la angelu tono le mepa ia, mai ui la sa whai atu le angelu i se tala fia tele. Ia pe a manatu la i le tele o tausanga na te talo ai le to ina womon tatu tala noai. Mo sana tali. Ai pangalea. O le response ale to ina i le tala le leina mai le angelu. It was negative. E le o se tali le lei po se tali ato toa sona tali tonu. Ana tali ato ia e se tūlanga. E le tali tonu, e whaelo mai ei e le tali tonu ato toa e tusa ma le tala ua o mai. So he doubted, henanga yeilo na masalo salo, e le moni e le tali tonu o ia isa. Wa manatu le toi ina, o ia ua matua. Wala matu tua malona tolua. E le ai mase au wala e toi mawhai ai ona la ua toi maua se tama. Kau tala la ko inga. Wa mama kukua. Wa le se malo se whainga maiki. E Lucas Fulman valu. O lo ei upu whapea. Whaipo suman valu. Whapea. A wae le ai lava se mea e le mawhai e le tua. Ngai whaipo suman valu. Le lau toi whaita wina atunga. Pe o le expression le angelu. Ina ua whalonga atu. E whaiasi negative. Whamaili whaipo suman valu. O na whai atu lea o sakalia i le angelu. Pe whapea ona o iloa le mea nei. A wa o toi ina. O la ua wa fo i ua loo matua. Ia. Usu e tunga po vele me le i le whaapunga na. I think o le. Ta mo no en whaita watu le. Le tono lo mta upu lea. Se tala na whai atu ai le. Ia whai upo tol suma le. A whai tol suma le ono po tol suma le fitu. Na, tol suma le fitu. Na e whapea mai. A wae lea i lava se mea e tasi e le mawhai e le atua. Lea i lava se mea e tasi e le mawhai e le atua. O lo ta ua fo tu se singa matei o lono ta upo suma le iva. A o lono whai po e lusuma le ono. Le upu lava lea. E le mawhai e tangata. A e le aise mea e le mawhai e le atua.
It is impossible to man, but nothing is impossible to God. Leise mea e whaingatai le tua. Ringa whai o lo fol le tua, e whai alava le tua. Tu sai lau le te tonu Zechariah. Sa whai e tuaila angelu i atea. Na angelu le tua i a Zechariah. O le ai e ngungu. You are going to be muted. O le ai le ngungu e te le tua e tautala. Ai fato ai e tautala ina ua e va ai ma e te tonu ai. I le moni o le folanga le tua. Le upuna le angelu na ia ina. For my until that boy will be born. Pe ao le whanau ma le tamalea. Alwinga, se ia umale iwa masina o le tamale lo na manawa whanau mai. Ia na fato mwhairole o na e tautala. O le rebuke na le tua po le ha oa ina le tua na oa i eisa kalia ona o lona le teltonu. Le teltonu le folfulanga le tua. Ia na whafo se ia inana le mwhau tautala sa kalia. Le mawhai e sa kalia o na tautala. Ai te lole me esele mana ia le lui e mai i le tala pe au whai tau iai. O le la ua ngu sa kalia. Ai le i whapea na avea ma mea ngā waai mai e loa whafo. Mo koe fo ia koe whafo o le whianga lui. O le lui fo nā mo tangata ma mai. Mo tangata mātutua. A la vai ma whaiunga tū lunga e alu le lotu. Pe uma o Zechariah. Nā le menga e Zechariah. Ti nganga ilo e Zechariah ele umwhaing tautala. Ai ngā whai lava longa tiute. Langa le whaka auru whale atu le. Le to ina alu e whai longa tiute lea. Le mea na wala awa ile atu langa ministry lea. So sunu mea manongi. Teu tu ngā la mepa. Va aile. Ele ngata fo ile o le whalawa o le ato le. O mino le lau o le whalawa ma le whalawa o lo iai lunga le lau. Le areto. O mea uma ia whai Zechariah. Ngā whai ngua ia le sto inga. Ua mai. Ua le atu e sisi tu o la ua. Wa whaina le mawhau o Zechariah. Mentally, psychologically, he was affected. Aisea, la ua iloa ua a oa i mai o ia le tua i tu tonu o lona maru. Ai na whai ala na ngā ruenga i whapea. Ui, mo ki ngālo o kuri si ma mori a kua ule whale. Uka le la vā sa whai, ua umi le loku. E se le maanga i ole. La ngona le mawhatia. Ai ono le wala aua le tua. Ma le ilo le tā ua o le mea na wala wina ia. A pe nā fui o tō mātua pe a whai ma whaionga e tū lunga alu le lotu. A ua le whapalapala. A ua te whapalapala i le ti ngāma le. Ma sita mai la ngona o le vai, whamai o le au le loku o tū lunga vai a Zechariah. Whai ngua ia. Te lola le mei. E a fo i ono vai aso. E ono aso le vai aso e whai ai. E o atu i le aso sa pati wale whai. I le aso lona fitu. Ai ono aso e ngalua ai. O le aso mua na whai na i Zechariah. Na alu le aso lona lua, ngā alu le aso lona toru, ngā alu le aso lona wha, ngā alu le aso lona lima, ngā alu le aso lona ono. Ale na whai mai. Ale na whai tauina. Whamai ina ua uma o na whaiva. Malona tiute. Ma le mea na wala uina ai o ia. Na whato alu ai lole o ia i lona ainga. Talo whai to ina. Talo whai sto ina. Laua mai. Laua i loa ua ngungu. Ala la vai ngalue. La vai whai le fina ngalo le tua. Te lo ina mo tatou. Ia whapalpala. Ia whawai nai mea la itia e ti ngā ai. E matau lia la. Lela no what na ifo ia Zechariah matatalo. I tu tonu. I le lunga i le tai ao mua. I le aso mua. Ai matau lia. O la fui te talo mai le nuu i whafo. Matau lia o le winga o le mea le asu mai le wailua ale tale. O le ale tale le i whafo. Le susunu le whai le taulanga i whafo atu i le portito. O ina le sa wai le siari le lau tolu e sa wai malalola. Sa wai tu ulunga ole ale tale la le tonu ole me pa ia. Ka luenga la ngā le si whai taulanga e alue mai le malalola, le malala glowing gold from outside. A mai la ia le tu i whaavevela ile
Whaatau inga, e whailola ngā luenga sakali ala sa saa ia i ole, mo le lefu manongi lea, o ngā asu lola ia lea. E mai la le, el ngā luenga la lea sakali, e umana whai, ia o na tō tulu lo lea ma te talo i le tua. Langa o le ata o le asu lea alu tutonu, o le ata leo te talo. This is a symbolic of prayers of the nation and people of God. Le ata leo te talo. Tātou te talo e, o se mea manongi e luatu i luma o le tua. Ia watu tonu o le, ia pui fo le e ulu o tuai, e sulu o tuai, le asu le aluanga i tu tonu o le mea sirisiri, pa ia la ele ato la o le tua. E luatu la te talo ia. A manongi le lei e tātou te talo, ma sa o le loto e whaile te talo, ma te talo wha le lei, a o te talo pepelo. E maa nava e le tua le tātou te talo. E la ngona le tua le smell, le aroma, smell o le incense le ana su sunuma. Apena uma le ata o le talo pe o le mea manongi lea o te talo. Ia whamaisi o le ata fo o le vi inga. Ia ai, o e sau su enga le nā vaenga ai. Pa o le mea tāu o le mea lea, o le tāu o le te talo. E alu i le tua tātou te talo. Na fautua leo Yesu mo i tātou i tātou te talo. Ai tātou te talo. O le ata le tupu i tono le fale o le malo le tua. O le ata le o tupu le teimili nei i le tape na kuru fale nganga le utatu i o lea. Le utatu te talo atu i le tua i le mea moni i le mea pa i e silisili ona pa i o le al nofo inga o le nofo ali i o le tua i le langi. Ai fautua Yesu mo i tātou. Tūlanga o le whaitau langa lea na iai o le tūlanga na lewa iai Yesu. Mo leo stau langa sili lea na lue whaimasui le nuu o le ngā luenga na Yesu o lo whai al temine o le talo fautua mo i tātou. Nānu leo Zechariah, whamaili whai upunga i lalo lusu mal tolu whamaili. Nānu Zechariah lona ainga. Ia ina ua uma haso lana au nanga. Ai ua whaate ia Elisabeta. I le lato le to ina. Ua le mwhainta utala. So, me tātou te wawaianga i maisea o onga mo le vaenga mo tātou. O lau launga le na filma ko kalesia. O le sila pointa o le na ufa alia na filma to kalesia. E mai se o nga mo tatou, ua va ai tele ia saka alia i le whawhita auli. A ua le va ai saka alia i le mawhaio na fo i eina le whawhita auli. Zechariah is just like the same as us in our nature, il tato natura. So much we focus on the problem rather than focus on the problem solver. O le tua, he's a solver. He's a problem solver. O ia nate fo ia ina lava whawhitau. God knows what he's doing. E sila fia le tua ia tofutofonga trials ma mea tofutofo i tātou pe fo Zechariah. Fiu te talo. Ai o le taimi o makuale ai ama se whama mo Zechariah. Kue lo ili koe ka kalo Zechariah. E tusai malanga response ili tala le lei na sauma le angelo. Pa whenko pūr ngā meo mā mākua. Lona wing. E mai e tātou le tā ua tele. Aua ne e wa ai o whawhitauli na iai te mil nei. E i o whawhitauli. E i fo i o whawhitauli. Ai tānu mia ai tātou i o tātou whawhitauli. Pe a whaike ngofo yama e safa yama e manatu e le eise si me tu e mwhaia ua le wha moe. E peila o Zechariah. It seems like Zechariah has no hope. No hope. There is nothing beyond for what he was looking at. Lale me lau vai Zechariah o ia uko inga. O longo lua ulo makua. Wa pasi tau sanga. E mwhaia i o ngā pēa la ua. Ia pē toi au mai la ua se whanau i le lalolangi. O le whiaula na ave la angelu ia Zechariah. Aua te whewhe. Whai ua suman tonu. Ua whaafafonga e le tua lau te talo. Your prayer has been heard. Ai whai upu lavanga le sultolo sufa. Pai mai le esi upu la angelu. O le a whanau e sa peta. Mawai so watali. Elizabeth will bear a son for you. Pea al tala le tu whai a Abraham.
Ya, ta jolo vol fa fitau no ya Abraham yam Sarah ya. Va ai le tino, va ai le fa fitau ai le va ai le tua e pule au me uma. Pule le tua e me uma. Mai le stala le angelu. A fa na malta male fa ngoya ia Yohane, fa ilo ai le. Anga le leo le tua il tanga sala. Name him John so that the grace of God to reveal and to express the gracious, God's gracious, le alofa maleanga le leo le tua ile tangata. Mai le sala la ngelu, o le tamalea, e ke oli ai. E oli ai fo i tangata uma e whaalongo i le whanau mo le tamalea. He will be a joy for you and delight to everybody. To tele tangata fia mo oli ai le whanau mo le tamalea, e whai upo suma le wha. Ana fo i le wha upunga e whapea, ale whai upo suma lima suma le whapea, o le tamalea, o le a whanau mai a olua. O le tamai matua matau tia le sila le tua. He will be great in the sight of the Lord. Le vai le kele o meo expression ma mega kawonga excited ai saka le wai fafitai le tua. Pa kala marka mai kiki oka. Ai le fanga o malta mai titi all matua. O le si meta uanga ai ile upola ngilu fa mal tamalea. E fa tumuina o ye le nganga pa i le taimi e fa na mai e lontina. He will be filled with the Holy Spirit at the time of his birth. Fa tumu o ye le nganga pa e se pepe e se mai a Yesu. E se pepe na tupo ele mele nga yoangia e se mai a Yesu lango le nganga o Yesu. The only boy that was born filled with the Holy Spirit. Kia. Ya dengan tele ngai la tuile the revelation e winga ya Israel fomol tamale. Ole ai fa li wina le nu o Israelu. Ileli. He will turn the hearts of Israel, the nation, to the Lord. Ta mai e momuatu o e luma e pe o Elia na momuatu. Mai e momuatu I luma o leli o ileli o Yesu. He will come or run before the Messiah, the forerunner. Whaataunu ina ai lea o le perifitanga a Malaki, I lona mata upo e wha. Na ie se whai upu, me ala whai upu e wha lima ono, na ie le Malaki e wha, na mai ele walo anga e winga, ia Elia wha mai e aluatu foi o ia ele nganga o Elia. Ele o Zechariah la. A o Yohane le baptiso. Lale nganga o Elia. What is the spirit of Elijah? The forerunner. Le nganga o Elia na mua mai o ia. E ta pena le ala e taunu mai Elisaia. E sau Elisaia e sili atu le matautia o mena fai Elisaia na ilo Elia. Ma pena foi lale nganga le na sawa Yohane. Wana o ia o se leo e alanga I le vao fita. Le vao fita o le whaalong te tau Israelu o latu loto. Le vao fita le na. I nā tiu te uia e utou le ala mō le li. Mua mai ane, e muli mai Yesu. Ia, le o montatu ta ua le tali tonu o Zechariah, le whai upo sfumal walu. Le ipe au toe whaitawina. Mai ona whai atuai leo Zechariah le angilu. Pefa pe feo no au lo le menei. Al whai po suma le iwa mai. Watali mai le angilu o whapea mai a te. Oa o kapilelu. Au whai tau il tala le. Pe fōlinga mai. Sa apia mai le angilu. Foi lea ilona. Ile tala mo muona wha mai le angilu. E pe ele apia mai. Ile. Foi whaahali mai le angilu. The real angel. Pe ina tau tala mai whapea. Ai o lava ale leo e tali tonu ai a Zechariah. Ai ina ua le tali tonu Zechariah ili tala le lei. E pe fōlinga mai ngā sui ai I ale stanza ale angelu. O sau lola angelu tu tonu ai luma o luma o Zechariah. Ma wha mai, e te le loa o au na awina mai le tu o au. O te tu I luma o le tu. I stand before the Lord. He ordered me and I'll come
to let you know the good news, and now you reject it. Ua e te ina. E tu sa ima upu. Nā le whamaile po suma liwa, o tale atu ia whau mo whape atu, o a o ka pilelu. O e pi o ita langilu. O le e tu ilu mo le tua. Wa awina mai a o e whai atu. Ma tau atu ia atu oe, le nei tala le lei. Whaauta foi, e ngungu oe straight away. Mai lola angelu. Now you're going to be mute. O la e ngungu, kere koe kaukala. O le taimi ale na e le i toe tau talai. Pa o le fisiri wape, e sa menga le whaanga e tia, why didn't he get excited? Sa menga le fia aim oli sakalia i le o mai o ngefi au manga ia. Ai sana le, sa menga le punga i lungor ko inga ma wape, vi ia le li ma avesanga vi inga i le tu. Te lol tati. O le ai o se tel tonu. Me whawhita auli leo Israel o me ka o le disbelief. O le tali tonu. Ki ngā le kelo o mea maka o kia ma wawenga na wa ai ele tua. Ai whai mai a mātou te sili ale menga mātou iai. Doubt. E masaro salo. Masaro salo sakalia ma le tali tonu ma ua wa ai i whawhita auli. A ua le wa ai o ia. E le matautia o le atua, o le mawhaio na fofoina whawhita auli. Ia, na e sau le whaio po lusu maltasi ma lusu malelua. O le alalawa ngungur ka o kamo sak. Nga lai wha mai ai, ia waulu fafo atu, walu ngela e fafo. O le alawa tautala no i le fiafile o laso mua mua. O le ale meutupu, ua ngungur. So vai tau tuan fa mai ro fa tali no ya Zechariah ma ua ofo ina ua fa tuai on Zechariah ma ofo no fa tuai mai ile malu no inga wo o le taimi wo tiu le taimi ka wing sa Zechariah fa le lo isi ori ela tolu ya malisto lima sfulu le fa fol portito ma isi vaanga po pengala tu lol melen kupi ya Zechariah msalonga Zechariah ngonga iloa le melea le taimi nga encounter ma le tua ile o mai le angelu. Fiu fatali. Lusu malufa mai walu o ye fafo. Ua le mga ngana means he is mute. Wale mga ngana ia te ilato. Wala to iloa ai ua na wa aia se whaalinga ile malu. O ia ua ngengo atu ia te ilato. Ua ngu pea o ia. Whaanga loa e Zechariah mo me o saima me o justice. Justice fo ia fa lima ma ia maka manguku pe o mea ngungu aisa e kau fa makala kwa ile mele o kwa le mafayanga ukala ua sasa ele tua le tangata le tele tonu ya te ia am taulia la ia foi pot lusu mal tolu ia na fa mai ua uma nangu fa mai ua uma ona aso na fai ele ngaluenga ona alu wai lea o ia ilona ainga. Ia ele o whamatalanga mai lea so lona lua ma le lona tolu ma le lona wha ma le lona rima ma le lona ongo. Ai ngā alu ngungu asko inga, whai la kia whako angasko inga kako. Ua foi. No e melo ma kua wakangi aku alu aku. Ua le, ia ala kuroka u whaingi sain mangi ele kau whamakala ku loma kua le melo o kupua kaha uele kua. Zechariah ele ai. Nga lu ya Zechariah inga wa lava inga wa malelele nga lu nga leso no alu loa fa mai ua mavai aso ona to lo le Elisabetta ya na fa mai ua mavai aso lo ringa inga aso nga ya nga si kau mafuka kwel ko inga lo makua pesa o le tu o mavai nga aso inga o la ua to e moel to ina ma lo matua se fa ilole fa maoni o le tu ila no folanga la good news le wa fatino mai po tino mai fa mai ona to ai lea o Elisabetta o lana va fa mai wa nofo fa lilo o ia iona masina e lima wa fa peane ua fa pea na faia ele ia te iona aso ua sila mai ai o ia e ave ese ai lo uluma i tangata so that this, what God has done for me today,
will remove the disgrace that was upon me before the sight of people. I maka o ka ngaka ka wemu pa ngaka ula matangata a amu. Matangata tau whai mai woi vai le whai whiaul, woi vai le whai kaulanga lai, woi vai wa. Ia, la. Lea la wa saule atua. Whaatau no ulan folfolang. Lea la ua, ba ai saka alia ile matau tia o le atua, usom tua whawhine. Tau tia o le atua. O lea la ua, o mai atu la le vaenga le ua. Tau mai atu le vaenga le ya sakalia, al tala ya sakalia, ma le sapeta. O le whai upu lusu ma le lima, lusu ma le ono e o la va lima su ma le ono. E se fo ila le tala na ia ina. Non tatu pai le titi la ia. Ia on tatu o rola ia le whapa, ia le tatu pese. Ia matatu fo i le fiafia wala u whaafunga. Ai o le whai upu lusu ma le ono. E o le lima sifulu ma le ono. O le fe aua le atua e ala lava ia Gabrielu wa o ai o ia Maria. Wa longo atu Maria e tusa male mea ua fina ngalo i ai le atua. Fai upo e lusu ma le ono lai o ma lusu ma le valu. Ese le ta ua tele, la fai tawina. O le ono ma sina wa awina mai ai e le atua o le angelu o Gabrielu ili a ai o Galileia o Nasareta le ingoa ili tau pou o le ainga o Tavita ua faufautane ili tangata ingoa ia Iosefa o Maria fo ilona ingoa le ingoa le tau pou. Ua ulfale mai le angelu ia te ia o na whapea mai ele o ia sio ua lofa ia te oe le ua lofa ina ua ia te oe le li amu ia oe fafine. O kale mātango fie. Ia, sa nofo ma ia Maria i Nasareta i se o se nuu e le tau o tele Nasareta. It's a very low dwelling city kongo le meka o Nasareta. Ele o se mea e mau intangata, mau o loama. Very, very humble life i kongo o Nasareta. Nei teine o io se teine sa nofo tau pou lona o langa i masalo o Maria me se al telo fa mtalanga le au skola mai masalo po se mea o se fulu lima tau sanga le var sulu lima ma le luse fulu very young virgin girl. O io se tau pou. O io se teine ma malo na o langa. Fa maoni le atua. O stai o na matua. O stai le tu la fono o le atua na ave ya mose. Le taimi foi lea. Na alua le angelu ia. Matulia la o le ono masina o le mai o. O le mai to o le. O Elizabeth. Le na alua ia le angelu. Approach ia Maria. Taimi lea. O le taimi tonu a lea o lae whaile mea o le tau o le wha mau. A Maria ma Iosefa. Ele i whai puipo. O whaile mea ta o le betrothal po le wha mau. O umana whengai a inga. Sengi pepa. Nia kai pefolo me se arranged marriage. Marriage. Kala noa matua ma sengi pepa ma sengi le whengainga. Ia on ia ma wheiloai on o lole mo o le piliota o le betrothal le piliota o le whaamau. E tasil tau sanga. O to tonu na le tau sanga leo le whaamau a Maria ma Iosefa. Le sa o le whaapunga leo le faufautane lo nuinga ua malie Maria o le aia a vea Iosefa mana tane. Ia le ngata fo leo o Iosefa o lea ua whaila na filifilinga o le a vea Maria. O ringo se whengainga. Ua umona se ingi whenga. Ele i whaia le whaipoipo, ele i whaia sa uninga o le whaipoiponga. O lea ua maalilie a inga. O lea la ua ele upulo o le betrothal ia po o le maalilienga o le a faufautane. Faufautane ia Maria ia Iosefa. Ia. Smau tatu masalo ngai leo whaitawina nei e le whaiupu e luas fuma valu whailo e atua ile angelo le atua i a teia. O se whaiupu e se le taua e le whaiupu le luas fuma valu. Ia le ngata foi leo luas fuma le iwa. Me se ala luas fuma le whamai ua wa ai atu foi o ia. O na atua tu vale lea o ia ila na upu.
ua tau mā natu fo'i o ia, pese a le winga o le nei alofa. Te lea wa latu le angelu ma whaailoa atu le whaamanuianga. The angel revealed the greatest blessings bestowing upon this virgin girl. O upu ia na whai atu ai, whamai wā lofa ina oe, wā lofa le atua i atu, e wa i ate oe le lii. Amu ia oe i teine uma, po whawhine uma. Blessed are you. O le whaamanuianga. Whaalongo la Maria, te oro me tātou te pikia mai i ai le i, o tua se, ai le i tātou otu i le siwaenga o le tātou fiafi. O le mana tu natu ma le whaata waina le tangata neo Maria, o upu na amai e le atua, e ala i le angelu. O le tāua o le whiau, o le tāua o lona vala awina, tāua tele. Na mā natu i ai ia Elisabeta, ia Maria, i le tāua tele upu nei. Whamai ua ma ai atu o ia, upu la ia, wa atu atu vale ai lea o ia, i lana upu. His word, o le upu le angelu a le upu le atua, o le whiaua le atua. Whamai sa tau mā natu. Foi o ia, pese a le winga, o le nei alofa. Te loa, o i tātou te loa i le character po le winga o le tentiti lea, po le teine lea o Maria. E leo se teine mimita. Sa loa steng sa mo oka, waso e lunga ma. Wafo le expect umagaka le sau o le sau o le Mesia. O Israel. Ala ua folfola tu ia Maria, o ia lea o le a. Na whanau mai le Mesia. Ele i se show pe mimita pe proud pe arrogant se la ngona nga ia Maria. Ai mamol tangata ele titi, ai matua lo na mafofau. Whamai na natu lea. She was thoughtful of the word, o le upu. Na mafau lo loto Maria i le upu. Langa o leo e Maria, o le whaamanuianga le lewa mai a te ia. Malamlama lea Maria, o le whaamanuianga le atua, e le whapea no na amai o le whaamanuianga i a toe. O nga e ta whao i lea ma e ta alo le whaamanuianga. O le whaamanuianga le atua, a o mai le whaamanuianga le atua i a i tātou, e peo na ave ia Maria. E sawai maona matawhaioi, maona tūlanga o mea e patino i le tangata ua whaamanuia. It comes with responsibilities. Mea na ele mi mita i Maria ele yoso i lunga ma whapea, wai ka fio lae, au le la whanau mai ele tupu, au le la whanau mai ele Mesia la langi. Ele mi mita whapea na, ai na mā natu. Mary was thoughtful of the word. O le upu, tāu o le upu. O le upu la, o le upu ngā o wha ya ngā mea ngā mai le upu. A lailo e Maria. O i a whai o ia lela a whai matina o le Mesia. E sawai maona tiute, maona responsibilities. Maona tūlanga e le whapea e mainga e ka whao i le mai me mitai. Tau te tala noa ai la ele vai Yesu fau. Ma wha waul tātou mta upu se o ai tātou pa i atu whanau mo Yesu. A lea fiafi. Ia, saloa o tuai mai le wa le whai whiau langa lena malanga i lo i lana ngā luenga. I lo i Christchurch a i Queenstown. Ia lea la ua. Ala whaangata mai ia i nāle tātou mta upu lea fiafi. Ia wha uma le vai Yesu. Ia le uma voi lea i le vai Yesu. Ia on tātou wha uma lea pe a e mai ia whai ungo Januari tātou mta upu. Ai, o lea tātou tala noa e si taua e le Christmasi ma le taua le Christmasi. Le tala e winga e a Zechariah. Ia le ngata foi lea o espetasion tō lua.
Ia ai mai se foi. Ia o Maria mai Josefa. Na filifilia ele atua. E fai mamatua o Yesu ke riso. Ia. Samoa le fiafi mule atu le nganga whaafte tele lava. Tele lope ye se wala au fia wala au mai lava le fiafi ala le tatum ta upu. Ia te loa la au te whai au te talo atu le pese. Ia te roho ia. So whai a saupe te talo le maa pese o na. Ole a whai e imali mam sau le tato pese o le i le USB le i el pese ia ona. Tau awa tu le la su mai sau watu le masingi lea. Ia ta aile maa pese. Ai ola watu stato taimi lea. Ia po le a se mea peise se o fia walau mai. E ne fiafi. Ia ona whaungalo leo le fitu minute muli lava. Ia whaungale tā mai ai ia le tatu pese ia ma whaifu statu talo. Ia ona tā mai lole sunga ia sau ole tatu pese ne fiafi a. Ai lela watu peo sawa noa. Ai a whai leisa se walau mai. Ia. Te lole a tatu o sa o lava e le tatu pese ne fiafi ma. Whai se talo foi. Ia ona watu rola ia lea e a foi sunga ia sau e tā mai tatu pese whalongolongo e foi ma. Ia, leu sau tatu walau. Talofa lava. Tatu walau mamua. Talofa. 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 Talofa poni. Talofa. Talofa lava Antonina. Ia na leo mori atua le anganga le whaftai te sa fua me ka kumana ia ne tula le apia. Eleli. Ia, di le atua lango po karame ma lo lava pa ma lo si kaso po karame ne tula le apia si te ala na le vili atu poni. Aftai. Ia lava toi taimi o ngā luenga ne tula le po. Ia ka pe po te sunga ia sau. Ia le tua. Ia lava le pese na la sau ia si tasi whanongo ati Eleli. Aftai lava ia te oltina Antonina. Pa aftai lango mai. Ia whamanuia foi le tua. Vai vole nei pese mwhamnianga. Ia, ai mai se foi o sau ni atu Christmas. Ia o tatu vaso muli vaso fou a Antonina. Lofa tele atu. Ia whaasoi fua. Ia, le statu walau, ta alofa. Alofa lau. Kiki lalo. Ia, lewe lalo. Ia. Pastai la mula manua. Oli, malo, te otina. Paro la basoi, kau sau mai lalo. Nga pare lunga lo pali. Ia, sau no mai lo langa. Le, toi titia, umal ta taimi o le fia tal tato pese. Ia, le nga e whai kalai mai ki ngā ia mari. Me Ia. te pamaroa. Whai mga pisiri. Ule mengo vili a kuai. Mga mia se kalo mai wo ke ilang lai. Whai kalo lunga. Pahal whai kikili lunga. Oi. Lucheki umalunga lo pali a la ke lai maso pese. Talo fai. Kua ole te me whaapia. Oli, o la vea tuai la talo fai, o la mantua tuai o ele talo fai o tatou. Pa i pe kile o kile pe ra kalo ya Yesu. Na. E fa tai se fa solo atu tatou vala au nai vala au e toi, ona tatou ele tatou pese le fia tatou oli ne fiafi. Ia. Ia ai lo fa tele atu ya toi. Ia fa se fua. Ia fa. Fa se fua. Fa se fua. Talo fa tu lista tu la talo fa. Ya, malaponi. Talofa. Jacopo. Ya. Oi. Malo. Ya. Pai la paso de iglesia. Y ele. Pe ore or paso vai esta ko paso e que moque ah. Ya. Aponi. Ele bere ko paso ko ho mori. Ya. Ile Zechariah de sai. Paso mai. Ya. Ele Zechariah maka upo ko. Perfecta le. Ia, perfecta Zechariah. Ia. Na ele me fa bunga he meio. Ile o Yoshua. Ia. Ia. La au e lua. E o fo mai sa ka ni ngai. Te ke nga ave mai o fa o ile ia. Ia sa ka. Ola sa onga ngame. Okay. La ka ngol fale pe ka kur per ka kai masang. Ah.
Lango le se tali atu ngai walau ia. Ia o masaro nisi o fifsiri mal tatu mtau sakalia le matu o yoane ma. Ai se i ta filo i fo il ta telefoni. Pelo ta tali o ta fifsiri. Ecco po. Ai fa tali mal tatu pese le koi kaku. Tu fo lo carte se le ka me pese. Okay. Pelo ai, ha se fo. Ta. Ya, fa talo felicitas wala talofa. Yo lofa ka lofa la sunga fa fenga fonki. Talofa lo, oile sau no. Yo lo kama. Oi vai poa. Ole au o kalolo. Oi, kalolo. Ya talofa kalolo. Ya, ma lo la ver so fo. Alo so fo. Ya o ko ku fa lo ngai wala kala mai la ulinga ya fa mangia po kala mengia fiati. Aftai. Mangi ngom malam lama ho le fa ringa na ngi lungang fa ya maria. Ye leli. Ye. Ile awala ma wala longa wi me lo ka ko fa ola. Ya ngos kiki ang ha pe skinki fo le iva. Yo po lunga mo risi ku kala ya ku risi pikong wa. Ala. Si va mai o vai a fai o mo I ava. Yo ya vai le kali ma wala longa. Ya. Maria ng fai da ngi. Wa. Alo. Ya. Alo fangia la sunga manguel por kalame pe ola uma fela por kalame. Va solea. Oh iya, ngala mo la mo fa manguel kol ki si ma Ya. ko mar for. Tu fala ya, tu fala vas fo. Alo fa tu kalolo. Ya. Ya fa se fo. Ya, so fo ya. Ya. Tau. Ya ole a fa se tar neuti I le ya tau le pese le tono le USB le pese le wa. Wa tu sunga ya sa. Ya, la faiseta talo sau ya na tai lo ta pese no wole lava mal sunga fa fenga ya ma sanga ya sanga fa fonga mai ya manuel malanga o fa na tintia ai tapo mai ya la fa talo fa ya ta tu pese ya na tai le stemi mo lunga ole tatu ala leo fa te telele tu ai me alo fa mata leni no fo ina mai ma tu te fa ngaina fa tu ina vo le pese tu fatsia ma watu ai sa finga I lo le leima lo fa maoni pe fona e fa ngai no ma tu olanga I na ma tu fa ngoina le pese watu uma ma tu ola ya te oe ina e fa ia lo fina ngalo talo ni fia filo swafa Yesu Keriso ma lo nganga fa u se fa ia nei pese le swafa te male alo mlenga ia I fa ila male fa mnianga mo na yo ma tu tenga te Samoa Moli atu le au nei pese ya nga. Moli atu umalava ole a fa longo ai. Fa mnie yo tangata ya. Taita leni ma me alofa we fa nga ina I matou. Vi ia I lau fio. Ono Yesu o matou talo tuai. A mene ia upo al nei pese a watulo wola ina ia nga mo oe. A watulo leo. Vi ia I o Yesu. A watu malo malosi e fai e lo finangalo. Ia o mea umalava. Avatu mo o Yesu, I give you my life, Lord. I give you my voice. I give you my strength. Everything commit to you. Ya, usila fa fonga le fiafi ya se ita umfayatu.
Yesu ke riso abatu malo malosi e fai lo fina nalo abatu obe uma e fai le mo oe. Yes, give it all. I give you my life to use for you. I give you my voice to praise you. You my Lord Jesus. I give you my strength to do your will, oh my Lord. I give you everything committed to you. I give you everything committed to you. Abatu obe uma e faile mo oe. Ia, ia le tua, tai le tua i. Me alofa ma tā leni ia, o tā pesel na, o le taimi release atu e la soluse fulu o le masina le. Ia, ona e alu le lunga o le YouTube, e te wharongo ai, pēr whai e te fia wharongo ai i loulawa taimi. Ia ma omi fo le subscribes, ia ma ngata fo lea o le likes, ia ma me uma e mwhai ona e whaia. Le pese ia se pese tā ua tele i leo langa o le whaiwhau. E o le taimi ana liu wai leo langa le tasi iwa wale fitu. Ia na mua whatu e lau pese leo na mua atu. Whaptai na malu le tunu na asia si fo i le pese mua na luatu. When you touch me, Lord, pese mua na mua whatu. Taimi na liu wai leo langa i le li. A le pese lo na rua la lea. Na whatu le amatanga lava o le valu. Ia Januari le valu. Ia u whai lolo tau tinonga ina ua iloa le leio le li. Ia o le a watu umalava me alofa mata leni. E whao ngā mo le whina ngā lo le atua. U whai lasi lewa o le pesi. Na i fol teimi mua na pu e ai. Ia lewa toi pu e po le. Toi pu e ngā whaalua lea. Ia a ue i fo se swinga. Ia ma whai fo i mwhamunianga o leo ngā tupulanga. Ua ova le sfululua tolu tau sanga le vāna. Tau whai e pu e mua. Ia leo fato atu e pu e. Na i pese umai e sfulma le lua. Ia le lava la e wa iatu. Ai wha solo lava e le wha solonga i teimi sa o na fatu ai. Mai lava le pese mua. Se o e le pese lona sfulma le lua. Ia mai si pese o umana tusia. E mwhai lava o na pu e malie. Ia pe a lava le teimi o le atua. E le lumanai, mo le toelenga nga whafteitele lava le paia o si o tātua tunu o le whaafonga mai fo imtapo e mali tātua Paul Klame e le nei e fiafi a le ngata fo i leo nei tau sanga atoa o le vaso mulimuli o le vaso fau ia e whauma le tātua mta upu ia ma tātua sauni e whaise malo longa o aso o Christmasi ma le tau sanga fau tātua to e taliu mai lea i se teime o le tau sanga fau whai u tātua se te talo ma tau te whaftai atu le tua ia lo suafa e whaavau. Aptai le nei taimi u whaiwina le mātou Paul Klame le manuia. Lau whatasi mai ma lau soso ni mai ai mātou. Whaongaina fu o mātou o langa au na ia toe. O le nā. A watu uma mea lofa. O le malosi. O le leo. E le ngata fu i lea. Ia o mātou wola. Tu ina tu uma lava e whaiai lo fina ngalo. Pe o na mātou pese ne fiafi. Whamia ina i o mātou tangata Samoa. O malawa e mese lava le maru le tunu sa mātou mafuta ne fiafi. Whamanuia ia i la tau. Ngata fwoi leo teimi e whai ese malolonga. Ia i lo file mo. Ia i mātou uma. Ne fiafi se au lia fwoi la so tai au. Ia i ia pe la o fio e whavavau. Ia o nā le talo. Ia latu ia Jesu Keriso. Lo mātou lii. Ma lo mātou whaola. Amene. Ia, whamuni atu le whainga malanga fwere tina mtua ia tu le wā.
sia mātou e kālesia ma le whanau, malanga atu fo i Samoa lo i Samoa le tamā, ia mamafuta le Krismasi, ia manuia lava, whai ngā malanga le ngata fo leo sunga le o ia Salima, ia ma le whalitua ia maulalo, o sia mātou ngā luenga i manuewa, ia la tau te malanga whatasi, ia manuia lava fuafuanga uma, e le iai fo i sio tātua tunu pele o Samoa, ia e wha manuia atu fo i le mamalu le tunu, ia mese lau fo i le wauna le tua, i sunga peria, pe ona iai, lo mafuta mai, ma tāpo i mai fo nei e fiafi, ia tātou whē loa i fo i tae au le malai, pe a mose a manoa, lo fatu fo i se opele ia lola, o lo tāpo i mai, ia ma whaptai sosoani mai fo i leu suina o tāpese, ia vi ia lava le tua, lo fatu ia toe, ia masia tā whanau pele, ia, we see you soon, ia whamnia le tua ia sau, whamnia le tua i le tunuu, il ne fiafi swafo Yesu. God bless you all. Amen. Le
Nai whawhiwhianga mō tātou le nei whaiwanga la whiawhi, ea, mai le sanga la sisters, le ngata fo i le ole, si whonga mātungo whio sunga le whawhianga inga pe ona, e fo le tātou pese, whawhonga mai le tātou atinu u le nei vaianga o le whiawhi. Ea, ma tawalunga tuai ma le tautua, pe ona i le tātou porkalame o le tutu le upenga i le loloto, i le whapoponga fo i o le nei asunga fua. Ea, salo lao tātou porkalame mulmuli, Malsunga fa fenga ingal vai aso fo. Ia ona ta pena I lo leo o porkalame fa nga solo le kirisi massima le tausanga fo. Ia tato tu e felo I fo ile se vai aso February. Ia ile amatanga o le tausanga. Ia male fa popongo le tato porkalame. Mamoli le fa taitele le tato atunu wo mapa anga pe ona mafuta mai le tato porkalame o le neipo. Ia o le folfolaina po le awina. Ia ole a fionga pa ia le tua ia pi one ile tau tua lana au auna ia mai lamba fo I le amatanga ole nei tau sanga ia le fo wa amata ona lam fai ulana tau tua ia pi one ile tātou porkalame le nei a fiafi whaftai fo I le tātou tenu ule whatasi mai le nei ma a fiafi ia ma whanonglongo ma whafonga I le tātou porkalame to telefo I nei a tātou pa anga pi one iai ia le tātou tautua ia ma le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ma le tātou porkalame I le nei fo ia fiafi tātou porkalame mulmuli la o le vaiaso le asau ia ma le tātou tawalunga I fo I lo fea amunga ruenga ia le sunga le whawhenga ingol nei ia tausanga ai kākou e āwaua Io, e āwaua kākou se ilonga o paku mai longo le kausanga fo ko ai lo o mo se avongo e alu li loko Io, ai woko ke poli. Se fulu iwa minuta le tona tālu, se fulu male te tua Radio Samoa, se fulu iwa tolu amo, ile nei fulu vaenga ole a fiafi. Se pule, manor se fumaruia, Ami Roberts, whautele whata simai, Melia Mikaele, ia le ngata fulu le vai sa vali vayuta, alor se fumaruia, Selina Siosi, Thomas Penan, manor se fumaruia, Jacopo Eti, se uso ia milionatana ia lo fatu uso ia ia pele li le lalolangi ma oi le nei vai aso Matalena Asuao Ia ia sa
Se fonga mantango filta mai tai o Mantalena Aswao. Se pule malor se fu manuia eita fale tano ai. Alo fatu fa tele fata simaili le ya fia feeling ata foi le Amelia Mikaele sina leo. Atalo fatu foi ya nene campena. Sakalo fa Lucia Filippo malor se fu manuia ya te oto fa tele fata simai. Ele tanto por kalame fa filwa ya tumo oto ya mafa manuia tu malo longo le neipo. Veronica Leong malor se fu manuia le ngata foilia ya ole to telo atatu pa anga pe ona fatasi mai ile nei vai ngola fiafi male to tua le radio Samoa fuli mai vetolu amo tanto wa nga ia tu le fai ungo le nei tau sanga ile pisi foi o tato I fataunga ya ele mafai le fo na tu ole nga luenga fai pe le tato wa le to nei o le fa manatu ina ia maua lo saunga le mu e ngata fo le ole solonga le lei o fuafuanga ia mo le fai ungo le nei tau sanga ia awa fo ile so onga spend ina ia uma le le tolu pe fava yaso ia o lo iai pe singa ka lai lau ako io ia lava fo ile fa so mana tua na yo tatu ainga na ita mama na ia tatu matu o fa mulu mai ia ma vai au pili avi ile fa mo mo ia le ngata fo ile vai lau ta vale po saunga le mu ia po le lei pa o lau ta vale ia po le lei pe pa lau ta vale ia tulanga umana e tawona e tangtanga I ale I tapuni le telo fale ia tawona ave I lau ta vale ia mana tu le sanga le mu na I fanau a o I matafanga I swimming pool matulanga fa pena ia telefa tatou e o swimming pool ia nga faia le o sa ve wi ala ko o fo ki fa mo ke fo I finga wenga swimming pool yo ke alwa o ia vai sia fa na ni te o mane le mo tamiti ia a se kau ka o fi mele ka ko sa ve la ango ke fo ka ko sa ve ma fa le o ia vai ne tamiti nga ngi ke ua le ia le tatou fia ida matanga o Krismasi uma fo Krismasi ma le tausanga fou o la iei per fia ya tatou ua ne di ua le vai usina ia peli ua lo fia le fa nonoa ono o le tele o le fa tamala o tatou io ai vai ngare na io o le vai kaimi o le kausami le vai kaimi nge io ai kai umba ia kaimi le tatou tio e nganu lue eles tanga ta fo le sia mo se kai mi ai ia ngor pisin ngal wenga eles kanga ka fo le sia ai o ngai lika kaian maselan ia pe alu fo I on ngal wenga ma o nga me le lancha les kanga abra kai mi na le wo ye ta tor kai mi ka usami ia ai ko angala ka usami ma ia fala ba ka ko fala ngi ki wangalo io ka ko fo le mo ngase o le stumpa mai po la versa pala yo fala o pingiki ia fala o pingiki e ai mo war fo ia wi fo mai ia fala o pingiki na le fo ke mai ia yo se upora I fala o ia kami makama yo se mang mo fala kus kamanga o fala a udia io o kanga kai ngor fala o uri pe ora uri ia longo winga o va kumer se fulunga se ngase la mo wai io ia au ngat furua dia ia fala au ia I nga mai fo mai e ngot fulu ia ya vai le lo fale po lo mota nga I se mea loka le ka pe uma palaka vai le au ringa sa au di lo la e se I maka pe palaka ya vai nga le na fa manatu mota to ya vai lo fa un kesi fu le sa fa lo pa kiu ia I ke ua failo fia ile I lau V8 ngalo ia o nka pe lau kes io nei vaenga le nai fa manatu mo tatu nei vai taimi ia afa pe fo na share le driveway mai nisi ko next door kala ngoi ko next door fa se ko sa fu lili fa le buka vale ma va ai le ia lau driveway pero ia nai fa nau ia ko alu le ta vale ia ma ua ku ua lau ako ia po sau ke fongi lava se mitu tono lau ta vale ne vai taimi ia o makua I ke le amol melo 5 ka ngo vale ia faina troi malau ka vale ia ala ke pisi fa ia fa tau ma vai lau ako
Se le mea le ia ka ko so le fufusi lo fu le ako manga o le fa le fa dia di kele le ma ela wa io e ma kwa I uma lo fia kenge ma lo fia kama I lau a le fufusi nga wo I pe ale lo lau ako se me ke anga I ai le se me ale nga fa dia li fu le plentinga I kon le ako ka ofi io fa mai poki mena ka ofi ka ofi angele ale ka ko a fia fa dia li le na ya ai va ai le lengi ke ua ke la ko fa ilo fa ta ngor Krismasi awa no manera yo ngai va nga manai fa manatu mo oe ya fa pe ke la ku fa le bo le powa bo over semia ya maria mayelo loko se kama worki yele nga ai over semia alusa o ai moi a worki ka ele se ka ele le si va yes pe ka ele for ka sanga fo alusa o ai moi an lai for ka yao alu lole ke ai le falo lo next door aur ki ero nga mungi ki wa sa upela o nga lu ngol ngofo ya ala nga lo ya lo nga mula yo ya ngai fa manatu ngai e mo ya e ka ki ku pe yo o cafe ya e au nga se temi ya na paula nga o va ngai le wo manga ko ngi ke mi asi ngi si me ko fa manga ko ku le va yesu Fitu minuta na talo se fulu tawalunga na tanto por clame le nevanga la fiafi manuia po manuia malolonga le nia fiafi manuia le alusua I o le tanto tenu fia manga le so antai ao sa se fanua se goodbye Talawa ave mai le so fana le pepele anavalo ia o ia o le mesia le fetu ua falo mai o petele e male ai o Yesu Krismasi na mafuai Lolo toe ua fia fia Bese aleluia Let's mango fa ko fa ko fa lave me ya ka mai ya io Seu so ya simanti leota le mafuta mai melpone au setali alo fa tuso
Manuia foi Christmas ma le tausanga foi ia oi ma le ainga ia mesil fanau. Jau so ia tonga fe au sina mose i oi. Ka silingi ka mai kiki o makua I makaukia. Io. Ara vatu so tapu fa taina fatasi mai manuia manolonga ole nei foi vanga ole a fiafi. Ya mai sei lanta uma lava fatasi mai manuia tele le nei po. Little